mensuro sanse wo sori ye no utimi se na kura de na ne medie bibibia ni wonu mo ye resa abofra no bisa ni sama ya wie ko school o se meba chese adwendwene ana agya no awade se mensuro obeye nsenkyereni bi oba beye nsenkyereni bi ye woka ho anopai chedi aboya gupo se mensuro na wotwini mu nyina no ukodwa so se wokọ akoton ade hwese wokọ ye ubie so da mu ni nyina no chese obi ama obi ba so ase de na wo hwe ani mu se beto nioma no anko saa ena na wotwi kọ na wiye onia mensuro nyame ka ho obeye nsenkyereni betia wo obeye nsenkyereni hwe obi aseda pa boapa ana wode waka ntambi de gu so se wabra bode enko ye da wo ensi ye da onye nyankopon erade se mensuro ka ho ono eni shabless safo se wono wasesa na enipa da sani bia ntimi sesa ne mane nyeye se ono nyankopon amma ho kwaya ontumi nya ho hwe mensuro nyame ka ho wese me boa Job enye nyankopon na ne bie kwa de ma bonsam se bonsam ko na ko soma ko Job hwe bonsam na ma kwa nyankopon na ne ma kwan enka bonsam nya kwanya. So as a believer I would ji Yesu Kristo die ji nyankopon edie ye edie ti na wese usuru mensuro nyame ne wo ne wo ho oka ho ye wasu oka ho ekwan na senyina so etimensuro yes enso na watamu no eyenso bi anu odin won na nwene wo da so betimi afiri mu but already se mensuro yes ensuro obeyi afiri mensuro hwe bi asem ne wo kasai wuti obi nchen ana aja wo ye wa yakayaka de bi wudi mensuro nyame ka ho edu ba bi kura chese na opese wan kasa wo je wo nkwani free wo nsam sasa tete na no odin untimi nyina no but already say mensuro onim ne woye it is a process enti so ma fasa so enim sa no ayu free mu a afi wutimu se wo ye very very careful e wa de bia wo ye mu yo da ya hwe sikani bia sabi o wo fa ohaw ni amanye mu no se onye sikana eya wese de okura mu fa wese de osobu yi wese de ototo de nyoma yi utimi se pass my cd yes so sometimes o fa manye bi mu o fa jabi mu ye na ya de sua de se de be ya se o free mu fia ye wo ye bibia sabio wo be kai obre no anopai Awurade se maye nsuro wonu nyankopon no okaye ho na say I will strengthen you and help you ye memma wa hoden ye memma wa hoden na maboa wo anopa Awurade ma obi ahoden Awurade ma obi anidaso obi Awurade ehye obi animunyam ye Awurade de obi firi adom mu akwa adom mu esanse otwe Awurade anim ogidi se Awurade ne no ene wo ho anopai opeba wo chinchira unya bi Awurade so no na wo ho onyi wu mu da se wo wonsam firi na chi ye wo pa wo chimfiri ne hu na wo koso akura ne mu wo no so no go na wo ho. He understand the situation, he understand everything, or you aware of everything. Yes, timensuru me insuru
nyame ebeye na wanwade no ne bra ese efatemti se ohwa na watwi mu akwanya menya ya mebesom wo no maka kyerɛw saa se hunu nyame na woni ne nam no na wono waye ne mra waye na adia woni mra ese fatamu obi nhye no etia na manya wadwe se wa pawo on pawo ye on pawo na won pawo susu da biara edda sanse won pae ho achi se mom se pawo achi na wo yi wani edi free wono Nyankopon ne so anaso wonfo wani antoro so na utwa wani hye ba bi dia wose de ne nsa sofu ntumdade mu no won sem fata so otwa nani hwe na chi etia no dia ye wa se utwa wani hwe wa chi dia na ye wa wasem wala na mom se ukoso akram se mekoso akram gidie mu se ohewa me na muan yedai se edin se dan me rem pa me Nyankopon no eni emma no wode nam kwa so ba ye adwuma no wode nam kwa so ba yes awade no on se beka esanse woni nyame wo wa bra na wonam ho ni mu no ento no so nyina ni maw na wono so ka wo ho eto be se wani munyam se okoso ekura wugidie emu mensuro medika ka kyerɛw na wotwi mu nyina se Nyankopon ne de ye wono wo ho de maw na kasa wososo wo be ye wontotue biye ntimi fo ana fa se me do awurade sa keke ye wose se wo do ne de ne na hyede so eye command wo de aka ho so say ye gini die na ye di ne hihye ye so no how amane fidia ibe sunsum ye ne whatever it is bia no we believe and we hope say it has the end part ewawiye adia bia wa hyase bia no ewawiye anopai awade kaye ho eti ye nsuro die osefo na ye se wakoto aduro ewe ye dwuma mu a ye nsuro sense nyame kaye ho nti ye betwa fa so ai se odiye ni namba bi kanchi a ye nsuro esense twede Nyankopon no boye din obema eja firi soro abehye amen awurade kaye ho nti no yemfa wo ne de osefo de beye wose obehye ye den ye na wa boa yen to obeboa ye ne akwan nyina eso sa wunya bra no akenkan yakosi eye dumiensa no Isaiah 41 verse 10 to 13 no akenkan de aka e de atoa so tidi atie nyina ne se wo eye afiyi asase bosumi etosumienu ne de etosumienu free sabe ya de kopima fi na wie ye no awurade se mensuro sofu bi asha wonkom ya keka nsam sei wodi afu adie wo bewu oba na wo anum no obeye sei ya de bi baba ni ade mensuro wo gidie mapa ka kire ho se mensuro sanse bo nyame ya me gididie na wa hye me bose obe hye me den obeboa me akwan nyina so hallelujah amen abusafo Nyankopon no mwayen na wono soso ma na konkon no meseye nten se de beya ye bekosoa afili se abani abe nyina mu no oka yen ho arepai de nyame edenam ma chidwumadie so se yen fa ma wo ne se yen kan kire se wo kan ho enti fear not. This morning you could do it over again. Enti yebeko na yakohwe de ekoso ewo eye agudie mu ensem when I am poor you say I'm rich so sia kwabena ajenim atrase krate agunanim nne no menya so asa na obawie se wanya eye asem bi so okoto na agya ana so obi so na nya asem no afa na lawyer de adono
kuma egu na nimu nne no bayere ne chama Adwumpa ni Kofi San Francis do Nkonchabo o dia wo no adu ase me pra yi wo homa wo se bibia e kam nyame adom na so e bibia de dadin do ba de ase bibia fine ano pe wona de na ase ma be dan we obi de na ase ma be nkata bebrebe adai ye telephone am do ma ase ma be dan we say me say wo na koso wo akudi mu se no kam de nkata bebrebe ya ba no sa ti uba se wo telephone ti nkata we nyina ya churo ne ma wo so nti en na making kind ya churo mu ya churo obrofum na me be translate de abatwi sa e de amom oh okay na ye tebrofo no so e be nde say ya so e tebrofo so be translate akotwi tebrofo ko UK say ya hanim say AP to have problem ko UK I always ya limit ye ho to some standard be ikita great content and say ikita nyoma na ka eso ma ye obi oh okay but ye hu ye de ne so mfa so ti jaito no na ye nkrofo de ye copy obi de there's never way abeko yuka ye be kire nkwala de ye be kire say London Adome bridges falling down Adome bridge on but to Ghana you can't London bridges falling down can nkwala no school na chiro London bridge London we be say Adome show bridge ni bi on oh okay ye ba Adome de ne nka ye wo bi but uja de so na o prison obi de you Ghana hanum say when you fear up to this time how many times I want strawberry da hey strawberry no, it's very hard ebia obia hu bi da all right yeah. So come on that they own but how many times in kola say no mu strawberry but you call say S for strawberry down kola so I can S for strawberry I think I say betim dia kire ben betim dia kire bet you dia before the na kire hwe na book no mo ati o TV no so na e ka say real life no na ye fa no so na ye appreciate ye de no ai say bi na mo so mo ye football no ntinya hwe Nyankopon ye adom na se me first born ne ba na si school be ko no onche ni twi wan ka brofo ababu na yibi ba na fama de bremi asa I think so you only first person meet us media free no real sometimes you join na pen the two on and if you school in titie na yenya no sometimes o ka twi kra o say obi wo han ma twi ya kan until ye yeah but o so brofuma o expressing ye pa mi wa brofo no nya o dia said was in Beckano no see obi si Beckano no but do my stadium room ada na yent mi katwi ne we say as ye mudu do na no o katwi na mo se brofo na be wom the fact is ye nyina affect yen even here na waka busy here yes once ma ka say I affect yen because of say ma fa de no an she ase from entitiam yes as say o katwi a ye de enwa konko mu bon be share kon mo school so twi no crown gongo kan ebi wo kra be juice ka from I ebi my wow me o ka na ko speaker ne atwero ne ajo wa o kom kasa na wo kan o yes na so juice ka o ba kobi bini so I say so am I only fluent kasa mu so what I say so ebedu tambi no o nya nti ase ni and untimi kan fluent people kra na obi kra adwen sai ne kese ye tube no okay osiden asemu asechese and we don't know how to put yansem bifa on say buon my queen e buon my your question e buon my asem kan e buon my say but sanu ma na ya eja wo school na ya yesua abrofo no nko a ebi mu kra the French and Spanish na dade kan ho but omo kire sade no omo best 1 hour no kra mponi ye Tanzania omo colonial masters no me infafo me omo no sa Swahili no eno no bi bibia o yeah eno bi football ono even mampanyi e the press release bakra na eye wo kasa na nti mami bi ote apa ana say
Oh, Krubi was so do as you nah, this is my first time speaking to you. And the COVID something is coming here. So and so. Mommy to Adwuma-Adwuma On Can't cream man in Tiasi. But yes, a colonial masters. Colonial for so young for Subian from and near some. So what I say. So why? Yeah, quite I home for Nequa. I don't finish him. Oh, yeah, I'm the Casa de Atom. What I'm the Casa de Atom also. Say an official language. Aye. And you saw that to do so. Nanka, who do also? Huh? Who do also? I see, yeah, independent. Nanka, Casa was your name. Cause schools now, because schools now, sometimes we do school with your couple for points. But the grand teacher. We. So what I say. But open school a camp of not in the Barnaco. What camp of now? I'm a boo. Yang before nya Ghana for nko a before sana ya Yesubani city ade kita ye na ye papa no ye nemo me pania ye boni obi a polish na kama na yesua so ati ase there is oya kofo kan ko bibini ni adwenbo no bibini sei wona ka sa bafo mu ni adwenbo no sei before abrofo no bi adwenbo papa na eye wom any positives na eye wom no e na ya omo de tsaye but bad na wom ni de omo kata so emlem na o kan say e ban sports mo portal bi wo ho say e ban nsemmone a omo nka ho asem da obeka asemboni bi anefa e bi ada we ho obeka asemboni na nya England ni one website we ho England ni say okoka okoye bibi boni a you find it very difficult say behu ho obehu ho ye wa brofo a o ma ware o mu dating nkola nkete but say o man ko ware 18 years 19 years omo 1 week dey be an story ba 1 week dey be an story ba so what you say o say bibi ni Ghana the omo prade ye papa form yo ne o boxer bi e friend no Isaac Dogbe na Dogbe no ko fight na so ko wini a omo twa no match British boxer yes Royal Stone Dogbe wins against Oluson match Ghanaian boxer ayi Royal Stone Dogbe lose to and so what I say that is how they are. And they try to bring out also another idea make like say yes say kakra e ye dim no say o hwa bro football na pitch invader at TSC park na so na ko bam fence yes bia na ko bibi wo park na so a say enye ada cameras and I want my take it say dia me phone akọ na bia ni twa the main camera na twa ball no on twa nchira oda so that obetwa before the amount but to be important no na ye interested anyway the main camera better so near say akwa TC ya no we ye say eno the reason they say omo mpe o say pitch I mean ye sa me ye capture negative ye su pano no ye su no ko hwe so hu ye according to the back no so on ni accident yes no ogbagbo di ni pano no o twa mobi queens kakra ba na cameras na o cheska long that is how we are that is how eno pani ade different but ba na dwumbone se na yatwi nipa science na ye no bebre na ebi abrofo no mu ye bi papa o mu ye more than us yes so that say o mu ye wicked more than us and dey say fact so what you say enti aya anya onka ko bibi ni su anya wona gaza abrofo mu nya no mu nyanza ipa kuma bele ni nyanza o but so mo kakra no munim nya ebi ani o say eye structure o so kakra bi no munim nyansa no hwe ha wo mo manage ni oma but o ba ye na ya bibrim ya no mo na sabi onya se so ye nim nyansa na se but structure ne nye wo mo nkasa no mo be hwa boa man ka bia sa no mo nyina fi mo nkasa do mo agim ye na ma ye me sometimes ya me mbom mpanifo ye na ma structures ne nye ya yedi mpanifo na chi no me so I didn't mean believe and that one they you believe but yes e dena be ma panin na odi na nim na sesa me ba wo say o ji bibi nipa mienu ejina ho no me ya ade na say nipa mienu obi ahia obi a e what time obi ade hi obi na what time nso a no what time
adwen di hia me more yeah na time wo no so a me so me hia adwen more sure so ati ase so edu wo no ma me kire me bobre say okay chairman u hia me wo hanom and this point na me pese oye dey oye mami na me so nya open me dey amount cause u hia me na me so me hia so ati ase but if se one foul how am betu manim and I say one step one utos and chem say this is ade potia how anunti me be sa power we be sa dibie we but one chem ade potia how me ma bibi kakra so je na mami enya sa de we no waso sa de ni mu so ati ase waso sa de ni mu ama me sa me opportunity but ma ho de the chain say if say senka me bibi a me akasa me ye me amitimi me nsa koma no like me feel me live comfortable life I don't think say enka wo de na wo de ba no ka me je kra nka betimi nya influence bia wo me mabla bom so ti ase metimi kra reject it. So the first point is and then now we answer that is now now fine me know ya adwen me ni ade am ye ma me nsa koma no so e bia kakra bia be ba no magine bia ma man ya open no so ati ase but at this point this is sad na koso say ye complaining ana me boa once a Black Stars echo work up by ye complaining say Black Stars tournament ba the first no be so be saki coach but why are they no baako mienu miensa enai still now who face the same problem unya good run our tournament but you are still sacking coach meanwhile problem no ho you have to solve it but won't take the first step to do that solve that problem rather nia ukipi repeating na enye ye no the same thing na wo ye enti here no they are okay no eye ho ya said say ono no ye writing no eye meme no how now meme no na me no how e be dey akwaya sade wo say mini nia medie so ati ase into the kakraba no say kakra da ba no dey ma say o adwen jiwe na ko ewe ma me no me so say metimi ka o baby ana oni ma na yes ana me kira o say sad ni betimi afiri ho no ma if say o man no obi ahoto no ye gigi ye tro de ye adwuma say de say obi an ye mpanyumfo na ye twetwes kama omo no omo ma ye kan say accountable eno no emuda ho no ma no obi a live comfortable life obi discover bedada wa be betimi anya impact wo ebia leadership wa be yi so adwen na Ghana na e wo no obi abu obi a o meba obi abu anya mpefo no nko no me fa be me nya mpefo no but me chan say me fa say enwoma ye say ya ma ye mpata mu ye fin ya da bia ebe mu ye ne o manfo aye ana say o man ma no say ye ne de toto no fine o man ma no sabi wa hunu nyansa na o de ade na to if say so de ade ne to ho no mo no ana emre bia so de mu atwena so a the reason why tie enkrofo no mu free Ghana anom no mu ko pem ablecho mutimi enkoye sa no ma no ho no mu no emre da ho hye da ho anyway wo ye ya nya afi na ye be yo ye chiwa adu yes adwe meti ase but mame mo class na we be esi work aso a na me nkom nsem yeah na ye say hom pese na ka so a dirty pa be bia be ko bia bo bola eduanya ye di e bia no pa say ukọ kroma bo se dada kwan so ne ade so motinasi will say okay maybe that's been saying ni city ni mu and I say kro ni mu that is why ntia ma if you know baba so be say from abuabu to odan now okwabenya that's been be say 10 say zizi kwan you put two garbages in only be see one any 1 week that's been in ho no bi o ko bi porch ni na ne bare a ko nsu ehum de yare yes ite ho you know that be obi umeba o say obi in the implement is ade no and I want me no betam bare nda kosi wu dem enti watam o de kosi ni dem si ebianse o kayo yahu ba biade ni sie esini pasu ma si dem ana esini pasu ma si sa ni pakro no e wo so wo face the consequence na ba kono so koto okoto de okoto so ka kwache be kwa ato no na ngwa tebe akoto no so ngu na me say example ya wo cameras bi ni ade a sisi ano apolice fo guso mo e de bus system ni mu a e be capture
ana katani hu ane no fi say bro fi say kamla nya adwuma ho no ma fi say eya kanka ho no kan nya to say gara ya beboa ma ya hu nia or committee some mistakes no say now can say camera na dia I think say the last time I call elections na cameras be bobo police for ne kokoso a omode emita nyoma so e capture easy so at here yes and I had me say no so no ti say obi akodi atemo stadium obi akoto bibi abobu stadium won oko abofo no ma cameras no wo hodum ti it me fish out o mega say wo ho yes aka nyina Memphis stadium bi untimi mba so at here but am your mechanism na betimi aye say adwuma no obi kwakoto obi distance na say oto bottle park so a nini akraba yi na manokra mpo no eno wadi anokra wadi ahumobro no ye too much Africa ho eno na ha ye no ahumobro no ye too much eti na epira ye no ma menya na yanko I don't know pay agudi emusem ye de soso ama medinya de Joshua Kwabene Jenim adwempan ni Kofi Mensa ena ne otedwoma o control nyoma Yosef Aji eka ho bi we mo na hwete Raj Manito Maulen afi Danilo ye na na kenti abu magudi emusem ye de babejaw ene anopai memphas da Festus Enterprise so maso na same the evidence based sports presentation no enso bro na anopai se ene uwo office uwo adwumam uwo school ana se fie na ope eye decoder ayusu decoder be ma oni mapa ama won so wahwe adesuade afi movies ahodo entertaining udia kona kopiemu ewo eye Festus Enterprise na afi yema multi TV yema DSTV yema Star Times Canal Plus HD Plus combo ni bi na yusu na bibia nko kama emfa ema ebia wono opeso recharge ana so opeso to ani nyan Festus ebe ne kama enso edi amount obepiem o achim dan no ya kachipa na oba obunya satellite na afi terrestrial decoders a eni eda ho TV etunton bi Hisense Asano LG ne Samsung de ni nyan Festus Enterprise na yeton edi amount inches bia na afi brand biabi ebi ewo eye Festus Enterprise TV one mount edi bi aba decoder stands enso no ebi ewo ho remote controller ebia o TV no ni remote na ayera anasa say fabe dan ye mo bi no wato decoder no remote no so no ye mo bi na wato afei AC etuntum bi ewo yakache hospital bia bi ni brand bia bi bonye bi ato enso ewo eye Festus Enterprise ebia ne satellite anase eye o AC no fort aba ho uhu ba bia o mfanfa fabe dan Festus Enterprise be hwe sisi fort na edi amount ama sa o ha no unhia bio o chumesi sport no ewo achim dan premier friend Nanas Palace honum na obohunye yesanso eben show free station ewo achim odan 0244 515849 0244 515849 ana 0269 305 785 na one Festus Enterprise edi enkomo na bibia akokama edi amount si woni baji ofie ubonya TV ahwe I enjoy cartoons ne nomanyoma na se nei apomudi no ensheda enkoye ya unya ni je kwampo na watena fie enu ntena no pay wasori wa otinka body no se oyade ankasa dia kona kopiemu ewo eye Jubilee Hospital na afi yenhwe on yado nyina no yentuase emfa emount oba outpatient service na eye adwuma 24/7 yade ajaso yehwe ma wono wasan wachi akofie inpatient service no enso eye adwuma ho ebia oba no opeso beda ho na afi a doctors na nurse fo ejina so ehwe wa sa konya no enso ewo ho no edimao laboratory no enso eye adwuma lab biabi ebebi enso edi amount afi pharmacy ewo ho se open dura apumudiwom enso atodie ni nyina no Jubilee Hospital ye pharmacy no antenatal care aba ye fe no ANC we no ekodema emma no mafofu no unyo hobby de fanyinse no a ode bedan ya ye behwe na fe ya so no one time enso edi amount postnatal care aba mu ya wofo mawo mo mma no omunyimu no enkoye ayekono fekono ekono nima na ba nachi ekono nim ba kwa na ba nachi mienu mesreo fa bedan Jubilee Hospital ye postnatal clinic na fe yenhwe amount chire ma obano onyi engineer brand ahodimu na bibia nso enko kama emfa amount theater no ho say bia surgeries bi anaso operation bi na pesa o ya oba ye beboa o aiben kama edi ama o ha bia embe chiribu maternity no enso eye djuma Jubilee Hospital afia de ultrasound ene electrocardiogram machine enso aba we ni scan bia bi ye twa bi edi ama na bibia nso akoye wafafro unyo ha bi de fa ho oboso hu sakra no oye ba na se be na start turn ho nyoma ntem dia bepiemu eye Jubilee Hospital
Hospital na fi yentwa scan kama na bibia nko kama mfa ma aje bi chire wadwen so yare bi etete o odwen ho a ontiase otiase a ondwen ho a ye cancel it ho no do asem bedan ma omahwe aka ama sa oha no yayi enso adi afuru so wani ina ohwade a onhu ade no ebenwa onhu ewechire onhu eba ne sa na ma kenkan aya odin pa anu ntino se sa oha wi uwo bi dia bepiem Jubilee Hospital na fe eye clinic and fide asem ma no ye fansa woni yare nyina emfa emma diabetes anya hypertension for no fere no pa bia ne nchechere enso ekoso na no pa amno ka sei san nchechere ekoso na no pa ya ekoso fiada wei enu fiada bia afi canteen wo ho so pedo na pomdum enso atwedi abepiem ewo eye Jubilee Hospital ye canteen no afi finally ebia wono oba no gita insurance a o de ba ye beje na ahwe wuye wo hwe chi akwanya odan baburu dia so Amantra Bridge ne so honum enewo number ne enie so mugye na ginchirimu a esimidi 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo Roman Barbering Saloon enso aswan yenasen ameda gudemu 7 ebrel oye penny oye akola na peso UT na bibia ko kama edema dia enwa ene Roman Barbering Saloon fa ene utini bre na afiyin kama emfa emawa ohabia enso embechire biu wohwe chi akwan ewo achim dam ye Roman Junction nim sasin teams ni fie no enso eben ho pe abambo mpa junction so ye ni fitting shop no na ebo enhwenim number ni enie bebi a pese oton sa de friend wo fie ne bi utini wo fie enso edemawa sa kunya no so no elba edi amount 055 271 6777 055 271 6777 ana 020-840-0859 na one Raymond Barbering Saloon enso edi enkomo na bibia akokama edi amao bayan semna se MFF 13th African Games a ebaso ewo Ghana no emu se March 8th na ve 23rd of March 2024 afeyamu na sa dwumade no enso ebaso ewo Ghana various nurse athletics ahodo na ekos various games na ye hosti enso ewo Ghana Africa nyina enso pim ewo Ghana na fe sa dwumade no enso etimi atoa so enwa ewo Abidjan yade draw no enso ekoso ewo bomu onim South African Games aye boy boss ewo mbi na kopiemu enso ewo emba no afema na se draw no enso etimi eba so na sei na esi ekoye group A host nation Ghana nidi ewo mbi sanso na Tanzania epiemu Uganda na afe Ethiopia we four nations esidi womo enso ewo group A group B no Nigeria Senegal Cameroon na afe Morocco na ene yesidi wom group B ye hwe nim se Ghana yebetia fa ntuma pa edi efra na afe sa tournament a ye host Ghana de yebetia konkodin de akọ anim na bibia so akoye edi amayen afoko piemu enso ewo mema na fema group A no Ghana U20 Black Satellite omo eno mo ginemu akonkodin edi ama Ghana ni di epiemu group A afe the Gambia enso ewo mbi Benin ho na Congo enso epiemu group A group B no Nigeria South Sudan Senegal na afe Tunisia enso epiemu group B we na seedings no enso esi etie 13th African Games mema na fem football no na mede ejaw ene anope unim se AFCON no ade no so ekoso quarter finals no ene na dwumade no enso ehase no onum ade Nigeria omo etnas na omo ni Angola enso edi aboni DR Congo betnase na oni Guinea enso edi aboni no wotwe we 2 games a ene eba so AFCON ma yedi mu nkra no enso edi ga kana se ne so se 2 games so ina no the live commentary enso ebebrel kase fidie so na ene nwei game a eba so AFCON mu wa brother Super Eagles of Nigeria omo etnase na omo ni Angola edi aboni 5 o'clock Felix Rupert Bakoni Ivory Coast no ena abrante gbako a osina kan enso edema Nigeria Alexander Chika
Chika Iwobi dodo na friend Alex Iwobi ono so akasa ade afa game on Angola ade ebon ni ho ochema with focus main focus any say nei ombetimi analyze game omomo ho na afi omahwe na omo stay together na owogidie so omo stay together na omo ntie noise bi efi abonten ade eba the Super Eagles of Nigeria ebetimi make history or afie Afcon ekoso or Ivory Coast no mu Alexander Chika Iwobi. The main thing is that we remain focused, we look at our own games, we analyse our own performances, and we want to do what's best for us. We don't like to look at the outside noise. I think what's made us strong together is not just the performances, but the whole staff, everyone that's not been playing. It's like one big family, and that's what's given us the strength to get to where we are. So if we continue to do so, I'm sure that we can achieve greatness and create history. We Nigeria branch Sinakan Edema Everton EP onumu Alex Iwobi nenkomo enono na yompem Emmanuel Ajiman Badu Bebeto ni kanika enso akache ono so akasa ede afa Black Stars na se nyoma enkoye Black Stars emuno na mefodai na okasai osi the way and manner afie and I said now yede foreign place ewuram Black Stars beka affairs no ebia nanka ba kubi Kevin Prince Wati bi no ababeshem ebia Queen so uso ye bi no babeshem osi nansen die dosun too much be say foreign players enwotwe enso enum ne do mo ejinu mu sia kanema Black Stars e ba ne say ya dia wada enu endi niye kra afa aduane so no enya dia ne say omo nte Ghana ntino Ghana aduane no omu ntimi ndi kasa so ya dia affect omu ye pan enti se Ghana ye koso ye sa dia enya dia Black Stars enya de papa bia enso edefi eye Black Stars forward go back obehwe team na mienu miensa bi ana baako bi Kevin Prince Watson Junior Gogo no na be 2 bi 3 bi be wuram na team na stabilize but say no ne owo ho no akofo mu nyina for more than 8 onim culture onim sede terrain ne sitie weather aduane niam be baby ti no nti obo terrain bi a emwa na ontimi so friend wo under 17 under 20 side na unya no na obebo under 20 wabo qualifiers wabo under 23 no onim terrain kakra ye pitches ne niam na ewo na ye culture na aboa but ofiasia ate so wo ha wo hye be 2 goals wa mehu ni akofa na aba yes I the national team emfa o league no onye ni ye opa ma memfa phones sia na me kira de South Africa players na omo mo Senegal no omo 7 players ebo Mamelodi Sundowns 3 ebo Orlando Pirates na 1 bo Elali we Emmanuel Ajiman Badu former Black Stars midfielder then come na odi abano afe Charles Kwaku Bismarck Esampon Taylor dodo na fa na Charles Taylor onso akasa edi afa Black Stars coaching job ne ho ochirema o say ohwe abrante friend Michael Esin the Bull afe Steven Apia Tornado like Kinson pese Sule Ali Muntari na afe Asamoah Jan Baby Jet Azago Azajan o say ohwe Sam Rante enumi edi omudi atudwa Black Stars Juma no ye de mama ombeye ayenye osi omwaka dia she the Black Stars ema sa place yo metimi aye na fe Black Stars enso timi afa ntuma pa enso edi efra osi zia de o sa place we ya bono omabu educhire obi antimi nche na onye eba nsika sem so omu obi into obi antimi faska emeda da me say mo wakai bi wanu nteje na fa me player osi dabi sa place we no obo no mbedi dada enu ntino enya de obi abetimi abebrado om na fe omode eye place enso efofa Black Stars na osi mprempren de no local air coach bia na nei ewo eye Ghana hanoma obetimi coach Black Stars me esiane sa laye ne Steven mu sa group so mo wo akade omo betumi dia Black Stars sankofo na kame hiom because sankofo ne ba we wo de wa Ghana soccer no be chere because omo ye bold say omo be chere say ball na ball no jiza we so ball national team so I say na won timi nkan che laye ana so timi nkan che Steven ana esiane say we do player ba so I say na onye good na njo ba Steven anu say we do player brano na on try no me catch your laye under 17 otimi sakin kwofo a wo de ka akra du otimi sa so far as obo say obi di ni player ba na ebi okuta big car bi ni ayi wo very no more esin omo no on first can adwuma no aye ne hia lai so dia say edi sankrofo no en esin o we ya osika de be man na be so no ye local coaches no bebre masa edi ka akra ekuta am kra nye into opeka eto de man na jigogo kwa masa ye local boys no ball on ball into I ya say edi na change wo ball ni so for so call blaster cry dey change wo coaches all Ghana ha you have 11 kwa you have aside kwa coaches we
Inti Charles Kwaku Banye Sampon Taylor ne nkoma na wate no ose koliza Ghana die na ese ade 11 aside coaches nko coach papa bia eni Ghana obetimi ahwe aye Black Stars nie na bibia nso akoyi ede amayen emintini we Charles Banye Kwaku Sampon Taylor ne nkoma eno no yempiem all Brim Central Municipal FN emu unim se enche elections no enso ade a eba so a enye asem kotoa na ado ni chema ye pe chairman afei a lot of positions one ma na se enche ye beto aba na afei yeyimu enso edi achiwo nemom my friend empim hanafe yenkwa ahoma so na yene odi ahenkan kwame yeboa enso endi enkomo enwa yene no edi nkomo edifa na se oyechiro mpeso mo ye editia Ghana Football Association ni nyina ne se ye ball no enkoyi no na enwa na se ye watwenma ehwese ndi no proper document ankasa beba na afi ema mu kwan ma sa eye oyeche no enso akoso na yempompim ne embisa no se sisi ade mpanifo ajatum se sa eye oyeche no betimi abaso na yema akwa ba de ba Ahenkan FM so director bibia ye fine na musuma feme ya mo den se tro konkono ya no din kuma wa hanum enra na yetiye se ya de ansɛmtwerɛfo bi makam ho abom se nia ekoso Ghana ye bomu no enya de ye ni sokra sika ye say players ye de tournament any resource a ye nya firim no enya de amobo adwoso emuntino mo baye oyekire enso e de atia aye nese football fo no na eno kasa na o say nyama gusu ekoso na mom akasa paper document ankasa e be fi aye police fo no aba sisi akwakusi say monsaka that's it. Nyamia dom de na ye twa kwan no yensa aka na police for my verbal agreement to my local chile say on the 14th of this month no program be no beat me a stop here say yenye demonstration and so say o my we demra ni buntu wondo ma no kan untimi tin sikuru so koye tina omo twan say ye letter no mbo kuturu no ma respond to your letter nyama de mama kuturu ho say yenso you know the yeyo nti o manya my permission e kire say Adwuma Abosome ne de tosu edunai ewo enka kompembo no save Ghana football penfo aye dan no me odi anka kwa me boa na ya okese Sadiq Adams Sports Obama Veronica Kome ena Patrick Ajima aka Countryman Songo any pe enum we yedi edom enim na ya yo ye kire de akire Ghana ban e de akire asoye ehwe ball bosso ena penfo ya pom so mo hwe ball boss me kire Ghana Football Association ene kwenie omo de Ghana for akoma edi agro almost say sika omo me ni da so bia omo ni policy document bia e kire kwan ya Ghana ball ye de faso a e di mpuntu ni enu nyambe brega na momo no e de e kabo enugwase ni sika sanye na e de brega na nti we no enye enkankwa oye kire e oye kire a Ghana ni bia wotemenka so wotamale wo buruchire wo aboabo wo asene be bia wo bia na wonso udwen say the Ghana football econo atete apansam no wo ho kwan senyame adoma 14 February oba be kan ho well okay nanti se obi eba afasudie ne enya den ede na obi a oba no onya ansa na baba briche na abo Ghana football atem kese na to Ghana so sa se sikuru mu pre tuntum na je yoji wo dofu bi da opa na unsumu je odea tuntum enti briche obi a wo bebia de o yan se onu abehye t-shirt black tum ade bi ye tum no sanse esum adure yen e wo ball bom yeji aga na ha ye ti sebi oni pre rebo so tam Ghana ska what the call what we da koya ba ye me penam de ye akuntebu konfu bi mekire yen baby si akan international standard o man ye ni ba ku pese mpu man ko di vo mu si akan hwe no ma ma ye o mu mem Ghana eni ba ku kura o de no to nchen ya training pitches kwampa ye training was no ye ni bi kese o share sponsors I go blaster against ma go fine kusi MP wine and so still and penfo saba kunu aban agisika kwa kweti enti sika nu a enigu and it so any woni je briche and abo and pano wotwe apound maybe at 8:30 AM or transport aka kwano koma circle ni nya abodam mo no nkro pepepe na Ghana Police Service Greater Accra original command no ma boy ho ban ni a march through the principal street of Accra the beko e the petition akwa command na the danko akufado wo Jubilee House you so beko the Parliament House no your qua speaker of Parliament your command petition ni ba ko
minority leader command petition ne baako majority leader command petition ne baako na yasa koma GF fonso petition ne baako no mu Ghana football omni Ministry of Youth and Sports you penta kwa kukesha kwa nkoma Independence Square ho na nipa dom a ebedi echi ebekọ no leaders ne baako address on yasho mu nkran say kopem say empenfo beti no mde hihye pa ebegu akwa mu no ye nyai ne nyai kina isa say ye for the love of the game. Yeah, same way BC na say football ho a yeah manfo kan say your football peoples omo ball omo team omo mainstream football no omo na nka say omo kan say misa na so me BBC sa oye chire from the plans mudi gu akuma up to now monya football stakeholders ni bi ebi ni modi nkomo ebi so mo ba na ebi ma tumfo say munjai. So far the American issue can say your boy team for say child and I'm doing a bit no nipa every contact na no ehye yunkunai ka kire say wo mo best o mo bre no mataje aba be kan ho se ni gina fidi kace su ka kire say obi afren aka kire say we nkwasi aga munya ya na me di nto nyame nim njama ye di kunum kra ye honkura juri say da ni ni enkwa na ye how mai ye how ka say kikire Ghana fo na kom na no so de me kan dia to so say we ni de di kan ya ekuo bi ati mai ni ti say de ekoso ne yempe de tie sikurum chance bibia Ghana ko bobo ko tournament ba na we te sam ekwajigu a de hu ani say de me di hu komo radio so to agbende kwan ya de fashion be bogu for ma ye hu re me ye kaso but this time there ye tite sukoko e de achempanifo into football people no almost stick ewo Ghana football mo no e mu bi contact yen no e kire say umina be so mo be no madache would you believe say security officers anka o meduma crime na mo kwan so be demonstration after ka say omo show omo security atade so you police so you soldier so you fire service so immigration so you prison officer obesha mufti ikatade na mo nya do mo be free demonstration him what ni ba ko ka jom so di second go na Mozambique for the shame na me di fu e to me hu de ye ma woro me say go fufu o ya only pain and this Black Stars team led by Keto Kregulen and Penfo, Edima Ghana, no Ghana for you say, the antecedent and century champion free, near womb quiza and freewa, and ready to tell and Guasia Babano, a chain cree, and was anybody as a bit. So be it me from no idea no Guasia. Then you see Kai and number so a stay and Ghana is just carrying your mother debris. Go down for stadium and I'm going to show this iPhone $8.5 million. You could take just $1 million. You better bring it back or that sports stadium to life. Our team be a bit more bobo to the level I am now. Then you see weak leadership. Among men in Jima, among the next generation, among too many greediness, less selfishness, and one account. Now you're talking a little too much and go for the second begin and country. Don't show beside make any pain. So far, so good. Football people, numpa, one movies and Kadian can some of them, friend Asian crime say they will be part of this demonstration. All right. Now, also police now do phone you go ni bana phone phone sama na wan twakra. So volna inzuti on so police ni penya wabon brade. Enya na na yense wonu bua. Inzu de go ne sa liquisu ka kodo fa ne sa on tissue kakra. Nyina o dining table ne so. Inzu onu so ya bought 2 goals there. Ya nya insurance goal second goal number. And to go for the one crack, ya then get 3 points in the effort. The train the Mozambique, they are tear David. We are not boy you could through, now Richard of Forest and Metakan Pow, Corner about Tiano could let them. So as well, they are, it is only so and a listen good idea on the road and Tano, who are starting the Juno road and Tano for the real follows. A very wake up and 1.5 to 1 for the killing. And so a word more. Good about 1 year that. Last time I police in okay. Right, yeah, that's now. Sansis mami bio. I didn't shut here when fan ebe wie we hin. I didn't shut here or transport. The enkan ko poimo. Ano pano wo chapa media sana ina Asia ho. Momo non kronto pepe. Na ni point for na start e twa na mo eko. Ebeko akopimo akwaje interchange if akwaje a na awoso da ko Ministry of Youth and Sports. If Ministry of Youth and Sports ya wom e da akopimo Ghana Football Association. If Ghana Football Association
na ya call Parliament of the Republic of Ghana, Speaker of Parliament, the man petition baako na ya ma minority leader Edom Kumano Omubano Deni so baako na majority leader Edom Dodo no so Omubano Deni baako. We are president of the land Nana Danko Akufo-Addo in the office at Jubilee House on the better president petition baako. We pe ya kwa kuchesha wa independence prayer one akwame nkume gina eje fa wudi edema o man Ghana. The answer pe fa wudi the Ghana football ese ho ni kunya ne premier team kacha man say na say afi de keto kreku ne penfo wo mu ni any knowledge about managing football. Their selfish interest no leader association inti e wote Ghana penfo tie na de fata so ye boa na ball bo picture no omanya man na football. They say it's the passion of the nation. And you see the football acquire the heartbreak of the nation. Football, if you know how Ghana. Inti, yate, yababa yense baba, yababa techi yaba. Right. Inti, odi ankan kwa mi ebo na otie no. Otie nkan no. Demonstration change ina yaba no. Omo nipa ko bi o maka ho abomo omo say sina football e koso Ghana ne de omo ni nhyada nje ho enu nti no yade a Valentine's Day say 14th one. Yes, idea na ese mo ye kire nso edi etia yen konkofo nkro so fixtures kakra bi na fe yen sore so West Ham any Bournemouth equity game na day 1-1 afa Wolves etna se Manchester United chinikwa na kanmu enan ama Wolves etika nu miensa La Liga yada etafi enso etna fi ma Madrid etwa na kanu mienu a Getafe enso Antimi anti and French League no Senesi etia Strasbourg any PSG ebo Bundesliga Heidenheim also any Dortmund ebo Serie A Lecce any Fiorentina na fe La Liga no so no Bilbao Atlas na oni Real Mallorca enso edi aboni Asia Cup no ade no so quarter final no ene na etwa so Tajikistan etnase oni Jordan ebo 11:30 na no play na sa game eba so na fe Australia enso atna fe na oni South Korea enso edi aboni ma enjina we so na fan 7 Asia na fe Adwempa ni Kofi Mensah ni team omo entras community manondu ebebomidin edi Joshua Kwabene Jenim Yosef Ajui afe Raymond Asheterat eni Benito Mali Danilo omunyo mo boy ni sem no ebeja yedisia Adwempa ni Kofi Mensah over to you. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Good engineering,
We have the corruption and good pharmaceutical. Gonna like this. Gonna like that. Gonna like this. Gonna like that. Gonna put it on you. You're sexy. Your body is on flick. Gonna like this. Gonna like that. Your body hot. Get your body bad pass. Me and I'm gonna look pass. Stop and chat. 5 on 5. You wanna dance? Give me a hands. 93.3 Adwuma-Adwuma, the best in the East. After party, me do the call. I will in a corner like this, in a corner like this. Corner like that, corner like that. Enti yade asidaka siebeko ede ama the sports team Joshua Kwabena Ajenim Kofi Ejiri Eje Ben Mauli Ashite Tete Rat then Daniel Omo and Abeshomwo Omo de Eko Ago Pramaso Nasa Gudiemu Ensem Abono pano so apa osimano aduonum baako Martin ane dwumadie no edin Now betimi adjoin live on Facebook Ahenkan 93.3 FM fa message sini nyina fa on mfabra na afi Ahenkan emfa emma one by best but you no get red. You die your gang. What a beating for you no get. Your boy no get. Na we Nasco fufu and our trust or share life. Yeah, that's it, Nasco. Come and sample a two so bien e wa dome kwabenya. Chairman, how the two shots out for them back how the champagne. Messages I can't remember back in card amount later. Yeah, show more report. Teacher Kwadota pa anyala suso. Also so joining. Oh yeah, they can join live on Facebook Ahenkan 93.3 FM. On YouTube no so Ahenkan 93.3 FM. Or the PPI you pass, watch your puff, all the call. Na eneno some do not go apono so ebedimu enkama but oda chinti said dey be our bra bo betimi akonkan blast tinane emu afito ensem na bio na so kwa metima mo atie nyum ya na ja de tu wofo ana meboa Newman so they don't try me mama na bio because them not to holy fabo from masalachi and I don't go so food to emaningi happy birthday happy birthday Kwadia Mawo Ofrawo. Hey, now who are prof da bay? Ana PR una dey. Who dey na public relation officer. Nana obri yabo be kunipa. Nana obri yabo. Believers Prayer Ministry. Happy birthday sonko enko enfama nana obri yabo. Yako ponchla na onya wo kese. Adesimamba wo so so menya ni de ni a because of them not to holy fabo from masalachi and I don't go so food to emaningi the birthday now yes, so be kakrai
wadaroma oda chinti oda chinti ani die ni obuo kwan so oda chi enti no oda chinti mo medase wadaroma oda chinti o se men kan tira wo say forgiveness is the sweetest revenge. Ai oda chinti forgiveness is the sweetest revenge. So the channel eno eye aketua esumbu so bi obi ayo bibi na ehawo na wagemu se o ade na nipa ko ne ye wo no eya pa na so so de media ma awurade enye ano efama awurade de no na meka ho asem da bi nemum akoma mu fama awurade de no na meka ho asem se eno eya ade a eye aketua so bia yo bone na wo tua ne soka kase pa enti eya fache fama ebu onoma na eya odi cha ya na eya pa like utimi kase oh ade wedie kamedi a channel na so so akoma mu no eno no nche se eya ma nya ahwe yie obetimi dia che na wa ya ahwe yie ye ahwe de hu hia obi aye wade na ade o ye hu se da bi ade nipa ye mi de da bi odi obet fa che no na mom ye na ba ye hu ahwe yie. It was say forgiveness is the sweetest revenge. Ai ti wadaroma fa che nyehwe de o ye ne de na nkani kwase okasa no biem da ani kwase wa no to na no mu da ai wa kasa kwa ka kire wo ho but Jim o de fa mo okese na wo se wo Jim de mo okese na ono one na nenam a eso akatua na yakopon na betua no so ka ma yes ti afa che why anya jo boy sa ajejje no somro so na dia ne ba adia mi huno enye mi nkwa eka so mia sumnya me avia adwen senyu de ya dia o oh ya nyuma ja nyuma de nsem wo ma enye edepa na bibi aboko de nyame adomboko adwen na so nyame adomboko bibi a hihye yie aja wizi yo na bom boko de nyame ase enemeto ni English version the English version enyum na mo bono chai ale saadi uko yakoye nisi parivia no abeya na so beya ansa na yako ye na okay mati no English version mati yes nti obia international ntie asheda twera to no na zo media ba yes isi me somro so ono de ne ba teno beti is worry me and phone adeta ye ana ojijim so nya worry ojijim so nya worry aka usu pampa o say bibi no class nke no ye anamboa edia o pampa obi ma se no na aviamboa aviamboa anya pampre na ya jiji obi su da se ojijim so ono ye ne ba yakoba baba to English version odi enkomra anapa no so about community aduonum watwe 758 yama etiefo ni na chimo makwa ababiem eba ahenkan 93.3 FM so de bonkrata na poso a ababonten broni be fen headlines na se eniti eniti yenduma suko enti so peso duma suko a de yebebo so na ebeko sko de mu no na akwabonten akoto de bonkrata bi na wakenkan atumu ntene eno be page sinu makoma go be tre na ote ho omia na wakenkan ni na ye de ye bone tofa amount yeti ekwafa kuma studio ena be kenkan de bokrate na poso de amount memedin edikwaku enin kusi buadumene afia ampofowa ena be kenkan de bokrate na poso amount daily graphic de bokrate na mde chase daily graphic de bokrate me fa asemba aku ena film Reverend Dr. Opunifrem Pon
Reverend Dr. Opuni Frempong ena oka kire amanyukuo akandifo se opomo chew ose wo mo pa abaye ba betu na fi eye critical abatro tese anu odin papa na soma wo mo mfa sanhye omutrim enkoye basabasa e wa abatu emu osre pa sa abaye ba betu na fi nu wo mo emma basabasa bia ensi na enye adobro die ede basabasa beba no wo mo hweso mbesia no kwan ene die ebema asumdwe ede yini no wo mo hweso mbebo ho ban na bibia akonkan pepepe daily graphic de bokrata ensema ode bae de mfae no daily guide de bokrata no ena mede to aso de ama woni asiko kende lasibi eya shede de wo ntenta be yemfie duduo ben mfie duduo nie ya shede de wo ntenta e wo kotoka wiem hyenjina bia ya sese no maye koke no so no ho wo shedan fi wani pa wo wo se nkofu ekoke hu adwuma no so bi wo di fra ma fro so no de aba na aposifu odi ntenta afa no mka apaye ma ya doa wo mo na ya jelu am 60 years eye nipa num ena no enya 10 40 ena ba ko wo mkwade se ba ko ne watopia fa agyan wodi nkruma afa ne na ma aturu ma kwade wadwane etu ono ya hwehwa no a ono ne de 20 years okodam 20 years ena na aka no kwakodam emfie du ti 60 years ene ya dia ma wo mu akratai edi mu nsem aba na kwotesefo na edi sa adwuma no na enche no mu a National Labour Commission wo mo hwa paade ense ka yeso okro mu akyense enkwofo so mo ko strike o mo strike no ehu hia education union so no achachefo nkabom kwa okro mu ase ya wo mo so mo tempenten kwate atua kira ban no ana NLC fo kire se nyansa ba ku se nim na ehu hia kra so mbekọ sa strike no ehu asem eda ni yase antoa bu so mfie ene yase nyansa bketwa enkonya bi akwaso no wuntumi versus kokoso hen mi bodua unsu bodua bodua la kia yi na yenhwa ade enti yase antoa ashran ho no mo drama nkoa na ekoso ho na yambrase anum se ye Electoral Commission ya titina ni mami Jane Mensa ne dom wonom ede hye bi ba sa an ye kwa akotoa ba inkina ye de yesabo mu e ka wonsa ho ba 2 years na nko ye sa inkino ade sabo mu a ontimi kwa akotoa ba bi ewo ba bi fufuro aya hyenso de e kire se wato aba no ye nyim frim wo isi di aba ma da no abatro ye ko ye assembly man for ni unit committee members for abatro yehu se obi afa ne sambo indelible ink mu na sa inki ehun senka ye firi abatro no mu na majority leader edom kese ba no dani onwonya for se chairman sabo su kire se easy yifrim enye ujina yesie no over the bar enti wasi inti ya maintain electoral ink no yanko so amane wo system obi kwotro ba yamfa nensa embo ink nim na nhye ne so sampa oya Kofi Mensa afia badu watu abane bi uyi free mu enya de pa enti majority leader ede na no atumu ebi krate ede ho nsem aba na Strategic Mobilization Limited for womo asam da no womo boss da hai na Ora Christian tata ana nimfoni da hai na samu Kenya da se womo dwumade se beka ya omo no mo ne GR fo ewa contract na nado dan kwa kufa do se omo twetwa so ne yenya hwehwemu anwo se sa NML for Adwuma-Adwuma na nkasa na se nkofo hyeda ato ho mpedodo eye mpetuo na asa ma Adwuma-Adwuma no agensrepe na kanye mpetuo ene nkofo ha manisa prenkese ma eka de animu a ekwa Adwuma-Adwuma adamu pro kroje nti eye ntro ne ahahanie ya de ka asemo bitima ha anisa prenkese ma no de aka asem rete bam na da ho yifru so enyeye
utwi ho enye ye ade ne dan so embargo enti wasesa ade no pinti na ama omudin nya de wokrom hanom na nya hwe omudwuma edam pro daily guide emu nsema na pe no the Ghanaian Times the Obokrata mu nsem na mede to aso o the Ghana ni na mampani His Excellency na adodan kwakufu adutu kwankopimo Austria na Austria no so okopie okura fe ne Vienna okoya no womkoye meeting na enhyemu a eye Africa Day na dwumedium kodi no Africa da eno mkodi wo Vienna hono na womto nsa fe mampani na do okoya aman mpanimfo bi nso free abibrem aman bebre sanse ya bibrem for denti womna kokko hia e Vienna e Austria hono eho ene mampani enya abotra womna tenase woma eka frafra betenase woma eka Swahili ebetenase woma eka Igbo woma betenase aman odo bebre wo African msie womna ko tenase hia ewo nice auditorium wo Vienna hono mono ene mampani ehwe brofo gumbrofo no onzande ebibi aman kai na obi ate ena biem Vienna hono mo na ye Australia no mo ye program no so brofo ena omoka enu ntina nado nyabotre program no so mo sa to nsa fa Europe aman mpanifo ni bi hono mo na mampani ka che wo mo se mo Europe fo yi nyame amadum mo de mo ayeye maman mo hyehyɛ bibia dede na kwam kama yen adibifo no ye twefa yebo enu ntia ase pemoa mo meboa yen enu ne asema mampani ka kire wo mo se o sititru wo mo moa yen ewo anwo papa bremu ohia bremu no wo mo moa yen na yenso ye ho esisi ye ho so kakra teno ne asema mampani ka kire Europe aman penifo ewo Africa Day dwumedie course ewo Vienna ewo Austria the Ghanaian Times the Obokrata ene kasa asemi krata kuya sa ba mane se ECG adwumekuo no ebo customers na akokọ meche wo ma edenyina mahodin di dwuma se ECG for your madwe so mo ko cashless se utua bela ina fi na akokan sika da bi phone so pa na watua case close na asemawu wo me so mo ko cashless ninti engofo bi so atena se anwene adada anwema bi ababonten a wo mo de dada customers into almost one the momo numbers bi na ma say the ECG for the ananso enye no kra into almost repa say customers ECG customers momo mani na ho na fosters ne de omo agesa cashless ni mu a womo aging go for sikadie Ghanaian Times the Obokrata eno no dem di wie enie yase Parliament Environment Committee womo awezi alarm bi ewo woma awie asa cheze engofu wiasase nti ama womani abro sa ne ye no ho pa ya womode ho asem aba krata yanim the Ghanaian Times anopay the Daily Dispatch the Obokrata no ena mede to aso na Ghana mampadi abedi achire Dr. Alhaji Mahamudu Baumia yase ye hwe nanim na papa e wo ba bekasa afa Ghana anamofufra odi ye ba betu ho wodi ye bekọ staff for sisi wo ebekọ bia kosi na yatra ABC mu achenti no ane emeso obetra so wakodi EF yakosi Z na chese Ghana yeni o yeni chese wabesesa ya bra bom na sa bra bodo wabesesa no emu nchirechire mu wode ba ena ne botaye na ni swade hunu a se Ghana fo to aba no ma no se mampani a so wotu franka die mampani no wo pedie to boto manu a ene na ni swade hunu odi tudwa ti omusi ye nhwe animo se sa akasa ho no ebeba so na ukwa page 11 so a ya se goil for en wonom akwaso no tonfo asen nsuo ya etwifa wo mo so biribi atwa mo se tere wo mo je wo mo ho a enje nti goil for akwakoche wo mo eye enioma bebre kratai edimo nsam abade pade ubohu dewura ye na MPC fu ewe kuro iso muntie benefsin papa ya kwatu abot mitwe petetakram ose NDC fu ne bewini MPC no kura constituency we akwawe ne bewini NDC mu we ne chese abato ho pusu de oyade pa wode beba sisi a to de bia da to mebu oso na afechire ho atoafom ni nyina mu eye ma ye kra na se benefsin dia wode aba ne se
MP sa wa Ghana ha say moka ho bi e na manyosem sikatua awurawuram MP u kwoto ya che ha mi hu asem kra beka che sa hye ama ya kwoto aba akwa yidio obejira party ni dim kakanu sika besu no fi sika ne yetea kia tisa sound no ka bete fi nge mama ye just sika besu a delegate for botobo no nye sika wa enti wasiri na ka hu bi ma ya mfasa asobọ ni mo bia ya pede ode once na ba afia ya pede wode sika semwura amanyosem o si MPs no MP for no na edi se adwuma no okrom ase benefson eno am so wakwa ne survey se de eno ode abe na isi boss kire se November abato no ebia senior okaso obetwe aba November no hwiebe ebia na 2028 mo ene ebenya sansa kire ye no sa November ti ebia na afie we die because processes no doso ti afie we na ebia beto ni December na 2028 die kiane kiduli ya beto ni November eti ahu asem eda hanum krated aba the Daily Dispatch anapay the new weekend crusading guide and mede twaso amount wamo edi NPP amanyoko no dwam 20 penifo ni aba ora Steven intim ana mo chese watim wakamenema bia ekoso awo NPP amanyoko mfiti so moto primacy ni wiye no wamo asha sese sa ohaw ni nyina no wamo hwe aso ano the new weekend crusading guide kroya sa gba manye se ese Menshia Palace Scott sexy pastor order him to retract false allegation against rival ne de sofo no emfoni aba ene de ne kra no mfoni aba na ne kra no hekomte efra no ntuma efra ni ne komkonka tumse nasem den papa ji peka te bi ne tumu njene ehun asem the new weekend crusading guide the obokrata no de aba ori set Kwame Echampon kokopre MP ana okopre so be parliamentary candidate amfa womanto amano ono nso ena regional minister Emma Epoemantemu ena o tse se watimu akami bia ekoso party no wo mu nka so na mon target December said be am betumi break 8 no eno ne asema orua set Kwame Echampon Eastern regional minister okopre so be parliamentary candidate anyeye oka edi akire omanfo nyina the new weekend crusading guide Democrata the Ghanaian Observer Democrata no ena mede to aso His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo Chima PSM for ni da say na krata asem wa trafia no ho ne se Euro Africa trade bia koso na enu mo Nanado Danko Akufo-Addo ko chirechim se e waso obopen susudu afofra betimi aboa ma investors edi afrusane e wa manfofro mu otitiw ni Ghana enti eho asem abahia Nanado Danko Akufo-Addo so akan pepepe krata edi munsam aba na VP yo Ghana man pedi abedi achire Dr. Lahaji Mahmoud Bami a wotu franka ede ama NPP amanyoko ne si enche so no so beba be fellow Ghanaians so se fellow you Africans so yeguha ye wasia ehwe yeso oba be address nation no nation ni nye nation bia se Ghana ye nation ya ye womi enti abusia ye betwen aso na bre se fatamo yahwe na yatie na asia no mwanso na soafo no ena hwensa ase ne obade ne paso nimfoni eda hase no wakun ni musa pega ne nsasa yuko no muso jeso ya ye na yuko ya ba mu ne lance minister boy investors abaso se omu to gold nu a chese bibia ye dollar show tizeze no ama dollar no eni cedi no ahokeka no ye hu difference kakra se cedi no so jejeba obu ni peshia dollar no obu be kakra no abua tra no ti ehwasam da hase ya eni wa peda ne nsa kun ni mu se ya na eni PP offenso north candidate eno no so kire se prime minister Roma Tuwe de benyansi awie enti no dio sun yo dio him yo dio tinta so pe dio ye de yo munyina munyai na monka muhumbom se ne be ya
just nkudimdia kasi ana dasuru ho nkudimdia kasi ade 2024 ntino omunko omumbom na sa nkudimdie no embra the Ghanaian Observer anapay the amede to also the Daily Satellite the Rubo Krata the Daily Satellite the Rubo Krata the Controller and Accountant General ura kwasikweni bosompem aka KKB anko preso be parliamentary candidate e watim so do abeto ampeso aso na so delegate tire wo madwe no wo mo amani tumi no urei HSA die sie bia entwam nemum wo mu nanka mbom sede be ya ne cha wagengam dan mu sei efe papa en wagye NPP atade fefefe en wo mo ade atu anu mu sei ebiem National Road Safety Authority for HSA ka akotwa fa wo ma etwetwa nam yibi woma twetwa na ntwinam ne de eka hu akotwa fa nkofo bi so sama de asem kese aba National Road Safety Authority for enebo sama ni wom di mfoni ni bi aba akwa bi ata so de ayeko na kan nso amoamoa ano den papa dem di wie the New Crusading Guide mu enie wo nkofo mu hwe ni e from Zenfia nkofo mu hwe ni ophthalmologist the Daily Satellite top right corner ophthalmologist them ophthalmologist ophthalmologist obi a ohwani wo mo ye specialist wani hu na asema ophthalmologist bi can say phones mobile phones research no report mu nyane nanse ntam no chese mobile phones sen kwada anipa nkwada bebre won mo mani say because of mobile phones akwa bi won ma akona okuta phone not hu bogema ase nani no toy ani omunani o ejian se hey na light no phone so screen wa brighten no na omunani ba ku bi amni omutena ke minimum traka bro phone so sa phone kwa no omubo game omubo anu say daddy I score one yeah ana papa so jeje so you okay na kurai obaare bo anu de amabe ma no ti be ma no so failure chese nkwala abo omu play game papa phone mu kura tablet ebu so agen nketenkete se ye de akese no bright pa na ekuta no omubo na ufuze kura upu anti game ometiboze sikani liba when you 30 years ne amana space ase 30 years kware enso enya forma 81 years obehu ade clear because onu sanyo manemo ye say ye ni bie enso no ye kunya ho ye nim ena ophthalmologist ade aba no say mobile phone say nkwada ni the Daily Satellite the Bokrata and the way a buy ophthalmologist nyamishira enubia o de ampole say computer na computer so computer me see na many TV mobile phones computer dangerous papa sanya mawe anod screen ebu anod nyamene yabo afo na mamemfa the finder no amudi haba no anhwa beka say the finder be ni omu say edim omas ya rebranding eti the finder so edensam abapa na nsem wode aba bi ni se kokobodofo chese say ya ba betokoko no a say ya anche bi ya beto no direct obi ni mire Florence obi ni be say direct ebeto no direct every cocoa marketing companies ho ho asem eda hanom sei krate ede apa na mamembra asianom ekwo wasefo ene World Bank yeso amonso ya investment sika eda so $150 million omo de she agriculture ewo Ghana hanom sei krate ede munsem abada finder double krata die mede to aso amount the informer double krata na eno na kane mampani John Dramani Mahama ebo mampani His Excellency Nana Adoda Nkokufu Adosobo se Nana Adoba ye se do aba ba enuama enuama nkoye afidie enkoye die ko die enkoye kra
Office of the Special Prosecutor and also yesterday OSP serves useful purpose as Ghana perform poorly in corruption fight. Yo already said jabin any ade mami bi aka no na mami ni minim say hwan mami be ni minim mami kro enyu me ba be tri ba toro za oya mi be ni and because to say oya mi be ni nya mi be de bia oya de foforo anyumpa ba twemu nene gospel utie bia aze ye shi jama the informal fiam de si esi a ye de si adwene de si yes da mase enti kanyum na mu for so atwa no mami be ni ya osha de fofo e bia na do ye do so wo de ubakra tem okay ate anya so UTV so be fe kakra o aden say na ye omo boss yi birthday. That's Pat's birthday. And then birthday. You sure? Hey, sisi a 1 year ba. Emu ho. Anya na pen o call. You blind. And for ko cha de nansen a 1 year ba. What do you mean? I'm the cast. Sama 1 year mai. 1 year mai. The birthday is 1 year mai. Hey, I very can you. Obi ti kan so that don't rush. Say ye na kono ni tire da so jit na wedi so. Njere say enche. Fitu di anga. Ye de dire mo so ni de say. Sisi na ori afi. Nti ene ye doctor is birthday. Dr. Ose Kwame despite. The birthday. I think cheba o. Sure. Nansen ya go for the cancer so call donation 1 year ba. Hey. Aba why? Aba. Oh wow. Or 2nd February. Yes. Okay. As a love boy. Say a love man. Sure. Isabli bi aka sana sanso. Okay, my name is na yamfamu isi. Okay. Abusiafo ye beda kwaku enim kusi buadum ase na afi mame afia ampofo wa ye beda won mase wo me ba ye on beboa ya ye de obonka tambo so no so de bedan wo Jubilee Hospital ye wa ya se fi mapa wadaroma anidi no gbo kwan se me pa chofa ho ko hye wonsa fitu 3 wepem na ase ne pedua ba bibiara dodo bia no okwa won behwe atimi abomoma awanya apomdi a enoma be konkan enso de amawo na de tie ye ye adwuma donhwere ne ye damu no enso enyina 24/7 ne nyina ye bo adwuma ntia no ahye ne so de amame me pa cho yo fidia wodo de hwe ne pedua ne mu tonso wajanan mu ene sabi umoja enso mo ne ho ba bia ade no enso ewo na etimi enso amawa no aduru ye mawo anase ye mfa wonto aduru so ne ye nka ncho se kwa abonten kota na ye ntwere mo ase kopebi etoda bi ye de oto aduru so ne ye de nduru ma wodi aka nso kwa be so anomo na wanya pomde mapa ma nneoma so etimi akọ eye enkan oyo ba no afafuru a mepacho fa wani chire mu ewo Jubilee Hospital na wono hwe emu abosome nkura kwantu no wono be nantimu boko wawo mu so ebe kọ boko amanneoma konkan de amawo owo afa ho fa oba oni abofra ni nyina no eno so so behwe am opomden ensem so etimi akonkan de amawo ni abofra ni nyina ye wo bia ye wo no me wonom ene hwe ebuase we prepare bia no odin pa mepacho se ye nipadua no ani ana se nipadua no emu wadaroma ode ekọ eye Jubilee Hospital wo se de nsekan ne mpanie ene homa bi wura wudi mu a ye be ye kama na afen so no ho atimi enso atọ mepacho awa kan wa opemfo ko Jubilee Hospital on moko a eye awu free obewo afa ho afa ba amanyoma so atimi akonkan dia mawo ye wa bedwe ko mutufo eba no eye yarwa ahodo ho ase de be ya hweye na akofa ya de bia enso emfama ho na meja wo ka bia eba no se mepacho wa fa furu
ɔpemfo ɔpɛsɛ ɔhunu sɛ mmɔfra no ɔmyɛ dodoɔ sɛn ɛna ɛwɔ oyam baako mmienu mmiɛnsa ɛnan ɔbaa bɛrima ne nyinaa no wokɔ akɔtwa scan no ɛwɔ Jubilee Hospital na wɔnom so ahwɛ ɛtumi ama wɔahunu sɛdeɛ nneɛma nso ɛsɛ tie na aboa wo yie paa ɛba no aniyadeɛ nso so a mɛpakyɛw wode kɔda Jubilee Hospital wɔtenetɛ wɔbɛhwɛ aboa ma wani kanea no nsa asa kan biem ama nneɛma atumi nso akɔ ɛyɛ nkan wɔse ɛne wanum mepakyɛw ɛho adwuma fakɔdan wɔmo wɔbɛhwɛ no aboa sɛ bia nka bia boanum anaasɛ sɛ bia wɔse no ɛna efi ada so a ne nyina kafra ne nyina no ɔbɛhwɛ na wadi ho dwuma ama nneɛma enso atimi akɔnkan ɛde ama kama mepakyɛw ɛno nso so achi no ebia wɔsena boba pepe so ana pɛsɛ otutu bi film ana pɛsɛ ɛtutu na pɛsɛ odi bi so ɛhyehyɛ mu a ne nyina no odi ho dwuma enso ɛwɔ ɛyɛ wɔn akacheti dental clinic no yɛde bi aba diabetes ne hypertension mepakyɛw ɛno nso so yɛdi ho dwuma dafiada ɛnefiada sɛ ano pɛsɛ kɔhwɛ santra manfo ato a wɔnom kɔhwɛ na ɔmanya pomde mapa ɛwɔ Jubilee Hospital sɛ wani ɛnsɛ wo ka kyerɛ mepakyɛw aduane bi abedi wɔ yaso obi aso ahwɛ awuni sɛ ho te yopo afɛn nso so no apomden sɛ Chiba health insurance wadaruma ɛbɔ adwuma wadre sɛdeɛ tie na ɛfata yagye atum pɛfua ankrankra deɛ ne abadeɛ nyinaa no to ba yade a wɔsɛ hwɛ ɔkɔ ndɔ wɔsɛ de ma akwa yɛyɛ ne sabe pɛpɛ na atimi nso so aboa wie pa oduane ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɔdan aboabo kwantempɔn no ɛso amantra samso no so no mɛhɔ ɛna yabɔ yɛn atenayɛ ɛso so ɛwɔ 0244 575799 ɛne wɔfrɛ nkontabudi abɛfrɛ me patro obiem 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 ɛno ɛyɛ Jubilee Hospital me patro fo ni kyerɛ mu hɔi na sɛ de bɛyɛ afi no wososo betimi anya pomde mapade de dwumadie biara ɛsɛ enso ɛfata yɛde asedani bi enso ɛkɔde ama pepiase ampedu enterprise yɛ wode nana wode asɛm esanse wɔno ɛba yɛ waboa ama wɔno mo ani suade hu sɛ wɔnom so ɛbɛsi ɛyɛ atenaye na wɔnya babi de mutiri atome pacho ɛho nsankaye kyɛso mo da yɛso no abam de ama wɔnom pa amesifo ne carpenterfo nyinaa no ɔmadamfo ɛne pepiase ampedu sanse wɔno mokɔ a ubenya cement papa de besi dan no ama afi no fie wura no so ani atimi agye wadwuma ho ɛba no ɛyɛ gasem super plus super cool cement 42.5R super strong ne nyina no ɛyɛ cement ahodo amepacho kwa won sabetimi enso akabie na atimi aboa yi pa na mami kodi nkomo we mra me ba ye sanso ebekɔ ɛyɛ pepiasa mpedunia kwakɔ wie ɛhɔ so so dwumadi a ɛkɔso ɛwɔ no akache medase na mekɔ ahoma no so Rotational Nurses and Midwife Association one mo anu dem atese enya sem keto mo ha pa na sen anopai yene kasamafo de ema Rotational Nurses and Midwifery Association Owura Awudu Razak Isifu chama atimenka good morning yejo damejo so na wa pomwe onyama dumboko na wonso e nyame de yenkwa ache yene yɛho de pa na anopai yansa kankrata bi firi mo akache a mo bontrene se aban anhwe ya mo betim wagumonten so se nya san so kra na mo dwumadi amudie nyina no mo de menade begu fam be se na wotwe baako entem ade na asie yo edin kan meda waseti na me de encha sonko ade ama atiefo nyina na emse moti ana sana ekepepe sanse ye started yen service ye started busumen so muni na so yenya kaprekra emfi aban ho na esanse yetimfa yefunu fan enhye abenti no ye de adefede koto aban ani senka onye yemoa na yen sentimi nka yesika se ne be ya ye betimi ade atwetwa ye ho na wo hye service ye ya akoye se enye ba bia wo pe ene de woto omo de atutu nko pii a obi wa Ashanti region e na ko bia Eastern region obi Eastern ne be de akọ bia Northern region ya to nko bebre a wo be ko no wo dan wa didiem o light bill water bill any de account na kokoye o how kese pa e da yeso na apomudin e be koso so a na e be gina apomudin adumayefo na apomudin adumayefo nso na omo ye se dia na chese aduma no aye dia ama ye se ahoche pa na your friends say rotational nurses and midwives here from
entina ye desa usuwe e dia babo ntin na we ye bread kan amode kokobon nsem we ba na asem ababan na ansa ene wantie mu yo edin kan no ye de kata ekoma aban opepin September busumi no se onye emwa ye de ko ya anya mwa ebia enti opepon busumi ya aye January ne de to so nkono January 9 ene esade enkaibo kata esa koma aban se ese ye ho chiri ye papa nti be ya o ma me emwa eno so ye ntehwe na nkuta hodi enso no se wo obi di nkomo na se ano ye ma na ama ba bia se ne obesi aye no enti na ama ye di usufewe e di babo nti se aban emra ni manimu ya na o me emwa na ese de ye ho chiri ye pa but mo ankasa no mutwumadie wo apomden ahweye no anything yo ye dwumadie no se wo ba hospital anokwase muni who difference rotational nurse and staff nurse who so e be intem esan se na ya kan ho abom na ye ye adwuma se na be ya amanfo apomode be de e be ko enkan nje na adwuma de edi ni se ya so ye hospital ma ye no mun na aka abom ye ye adwuma esan se ya ko siapon no awie ya ko apomode nto aso school na awie I say ene ne ya se e ba de modern a ye staff on betima ma ye staff nurse on se ankane no nanka uwie school na outra se be bosumi bi wotena bosumi na nanka asafa na okosha adwuma se nenso na se na ase no mu ase ya uwie school so ba de tena fi ne se no mo difference bia eni nke adwuma de so di e de boa oman na modern krata we ba bontene no monya entie bia free eye asoye omohwe masika sem ho Ministry of Finance ne eye Ministry of Health for mato omonka Pacho Daddy, yanti omonka. Na Ministry of Health, and also call Omuni Ministry of Finance, a kabum, na comedy a clearance form ba. So the clearance form na Emaya, and ya dear, omitting appears Kalamay. Na fa clearance form so ya bo mwa kusina yanti and we dear. It's the next option anything, wabra ya kansa ya mo emfi Yo Asan se ba kofo ensa enso nyamanim katanti no ye ni entitafo na edwene de be ho na ye nkatam no ya dana di pefe se na otwumi no eso na se ya anya emwa dia amfri aban ho a aida se ye de ye no abeto ana se ye be ye kire e de a kire aban no na wabe emwa na ye ni ye entitafo na be se adwene ho na ye hu anamonto e betu nti se du ho a ye be mo so asate enti we wa ye chene brebe na mo hwe ni mo akosi se semanti aban nka mo befri ase se ya ma na otwumi nti na otwumi no entam no na ye be hu de de beto aso ya se mo nti ode mo kasa ya aban de mo kasa so for ode ka 7 months so menso Pachwani ya se mo wow okay eti mayenhwe na aja wodi yemfa wusi anomo se de mama no eye bosome na wotwe bienu no we hope say bia obeti monka nti Ministry of Health na gasa mo ko no ma e de no mo ka kire mo Ministry of Health e de nka te ko no se yenti obi anka emwa bia emai mo de monka ta na ko Ministry of Health no why na mo present man no ayekwa on say protocol so ho registrar ana e ba ko si omoso na omoso e de ama minister no because some more de koya still na obi anka ho ehwe no eno e ha adwene so hu ntika mo kona mo tim aye bia nda na ma hu sade mo so mututum no ma isi a mo so mo de kwa na akosi obi so sisi ano untimi confirm say bia minister na nkasa kra ne saka na se ne sanka ya na mebwa sure by him say enkrata mu no say omuso dwuma dia omode bo an say krata dia ba omuso ebo mo ne say ombema de o say ne saka krata no say de ensaka esan say yeso akwa ya de say de na omuso munim dwuma dia yeso ebo e de abo oman no nti na ekoko ba san say ye nkrata ye de kone say ntim wa ye dia na akwa o ha yi pa ye de nkrata mi ne de sanya ba ko ne akase ba ko ne de akọ ye di kan de akọ sar kokobọ asade akọ yes that's kai body akọ ne say entin kan ne eden a e wosenka edu omaniere ni adu omani na sa anu ayi anu mu ye
asemo na Ministry of Finance nso no omo so nsa wo matimi nso atu anamo e wo omo so aso ye ana mo de mu ni say ja mo fa process ne so sa pepepe Ministry of Health and omo ni Ministry of Finance o utahudi e we nzika sanu enti omo e de gina mu e ma Ministry of Finance e de ekera so ne ba omo so ne e de ya yi akoto mani mu. I see. Okay, odi amayemfa enkonkon honom for ene na yenhye ye gidi sempemfo betie mu na aja because said dem so mudi budwumadie de bua mapom de sem tumpon ne de yenyini so betima abu mani agusu same ba bia eyem nwanwa ne se enye bre ba ko edikan amode mo nsem akoda wo muni ba ko mienu miensa de at least I was saying komaka hu bibi but anu ye bia ma ne ha adwene e bia na ma mo 14 days ultimatum ne de definitely be on betima atem kana omo enso atuwa na mo ntimi ye fa wisi ne ye ntwen se jabi bibe fi nazo etaba yo bidase na de ndi kwa yetu sa anamu wi pa ahochira e de abre na ye beka ya de sine so mu wi o mu service na so ya na sana ye beto aso no but areho se mi fi aya se bi beta si bi na obu ba ko every no kwaya ya ko sha bo akonfo na kato so se ne hu e chi ni ye papa fa ntina ma tu sa na mo no na ye mpese sa de mbisi no ye ntina ye pese si ano kwan na be ahoche ya mako kom no ya ile mpeli so kwa na ya rehosi wo ho nche o na akita fo nta from so mu se su chacho na ma akakore arehosi ni pa enti ya pese sa de ma hu ya bibie ma nti no ye twin e ma sensi ansa na ya so no ye mpese asembi abesi na o kate e bi anka se yesi ya anka yesi enti apan e ma ni woni na me boye na ahoche ye kom no na be ya ibetimi abo adwumaden e de abo ama o man na dwuma tumpon no ma de tumpon ade gina amafo apomuden na amafo apomuden so ejina apomuden hwefo yenso na wote ejina na se ko bane se ya e wo se ye hwe na amafo apomuden konkan ne se na ye de na dwuma de ntimi to aso a na che se o haw na e de ba apoman nti animu ni mu ya ye se aban se o ma me ye moa a bi ta ntimi enko ye mai ne se ni opepa e de ma adwuma na so man ye opepa pa ni mu ahochire ye wo mu nti e ne de adefendi we e de to ani Obanyine da se ye gidi se empayfo betina omati musufre da se no pen mesme da fiti awisiafo areho areho ade ba ko ya pa ne se oyi adwuma na onim se adwuma no bohome so ase bia anya hwe so benya bibia atoto bibia di na ebeso na emma eya na eya ya na ya pa because ebia mekase no pe ene adwuma wani da so enti akoba ni se ya ejawa dwundwi bebre obi ayi adwuma bosome makoma so untwi aneka obisa asa de ntina untwi ameka onka hwe nkyere no watolimum edu be se wonye den ye obese wonye den wodi aka bibi kura kire no o ade we timu de mo hwe anim kakra no onya ndaso so ene ebia bibi nti ebeba na ebia obedu obetim na nia kire obenya bibi di atoto bibi adi a odani akire but won man response bia kon watum no na mo hawmu ana rewo entabusuafo eno eye rotational nurses and eye midwifery association ana wo so etiemu no opanya ne kasai no eye kasamafo de ma wo ne mo awudu Razak Isifu na edin ya mi hu nyira ye mobo wa post we bi di na firi mfa se po ma ntem na akoto wagadugu no wa so nko ye adwuma wa ko ha dan bo so meso a edan wura bedan no ye obetua light bay obetua water bay obedidi ebu okro sa be fo hyen ansa na wakoduru ba bia wokoye adwuma no na ni nyina bosome baso ontua ne ka wonfi no wana o buna branisun eti pepia sempadu na yewo pepia sempadu enterprise na yewo wadaruma medical achechero cement na hodo akwa wonsa be kan nya bi cement bia pebia no okwa wonsa betimi enso akabi iron rods no so wadaruma bi wo ho nails no nadoa no ho so okwa wonsa betimi enso akabi roofing sheet no mepacho be kire kala kora ope brand kora ope na yenyi enso emfama na fakodu dwumadie na emo kama mepacho eba nioma so eboa me edisiesie dan ho a shovel ne eyetro ne
nyina no ebi ewo yaso ye hono ma betimi enso enya bie head pan ne de keka ka ho ne nyina no oba eye pepiase ampedu a yedi ho enso edwa ewo block machine no me pa cha obi wo ho enti so ba betimi aba betobi na etimi enso aboa ye pa abo ne anwea ne nyina no me pa cha ebi wo yakache makacho se dan ne de wo firi ase ekosi se obewie krenkre to krankan ne nyina ho ne oma ne ho akade ne nyina no oba ye na so ya ho sabetimi enso akabi asem da ewo mu enie wadaru mo se tonioma no na wo ma wo hyen na onfa nkogyaw we eyetiawa tonioma no wo ma wo hyen na se lorry no na onfa nkogyaw on du teku nyo sempoa we ompe na apede yi udwani ekire mu ewo odan aboabo kwantempon no eso oben Akim State eye junction hono mo etia no ahye ne so ede amame sanso ana yene a ye wo eye Jubilee Hospital afa wono ni nyina no Jubilee Hospital wono na no yene no eben enso so ewo hono mo yeso so ye wo eye oda new market fa wono mo so no yene new market ne di eye animhwe ntia no ahye ne so ede amame achim so aduro yene eye apiani ni junction ana edi animhwe ana afia chiase so no ye wo ye bia yene bi enso so ewo hono mo anopa woni ye man komai 0244 166937 0244 and 0208 299115 0208 nani pepiase ampedu enterprises so edwetwe nkomo mepacho uye mason ana se uye carpenter dia ewo se woni eye pepiase ampedu efa nyonko sanso obeboawo ama bibibia so akotote ede amao champion man so aba champion abanti meba na makoma na kwa aba na eja komo no ba ko mi enu yensa je yeso yatimi adidi ho enkomo kama na yesu mo Herbal Center edi kumi herbal tea ni bi edi abegama so na enyasem ketua sa herbal tea we eboa ama ene nipadua no etiapo pa yade bi osi na ni eden no odi abomode na fa eye kumi tea herbal ni bi efa kumi herbal tea ni bi fa gu nipadua ni mu na ade hwa ade so betumi abɔ awura ma boost system no anase nkɔbɔ na nipadua na mo eye den omo ye den yade bi ani ho anopa bi ade be ye ye fa eye tea no bag baako ya tiagu ensuohie mu ni agama na suo siman polipoli edu me pa chow eno no sa na ya bebɔ ye bɔ wia na afei ye didi wia na ye bebɔ ansa na ye didi kafra anapa ne de bebɔ ansa na ye didi enti ofa eye tea no bag baako atiagu suohie wagya suam na di eye siman edu na wabɔ wia na afei wadidi de aguso kama na nuama atimi akonkan anwumea no so saaba pepe obefa bag ba ko ate agusuohim wajam na so sima no edu eno no de yebedidi awie edidi wie a ne abo aguso na atimi enso so aboa kama me pa cho hye ne so fama me sei oyo opemfo a wontimi mfa edroibi oyo oba pemfo a me pa cho me kumi hebati no onka ho sanso so na oyo oba tan so a abofra twa no fo ano me pa cho so onka ho oyo abofra undi fisia du ede ekora wo so onka ho eya no asenso de amame pharmacy and drug stores awodo awo Ghana fana bebia no ya tundwe ede apetimu a okwa ansa beka bi nemom o da ne mpatamu a me pa cho always wodo ani ekro no ma me pa cho betimi anya ndo ni bi ato ho sanso na wo green pharmacy wonsa betimi akabi Masari pharmacy wo betimi anya bi ho Chimasi drug store wonsa betimi akabi ho sanso na Amoafo pharmacy Ochini ba drug store Kennedy drugstore omo nyina no okọ omaso ya wonsa betimi enso akabi owo eye achimso do ne patem a okọ Bosome pharmacy no akwaje odie ofa ya drugstore enso ewa achiase na kwaku amu asoso ewo eye achiase a okọ no ma wonsa betimi enso akabi enchiremu kasie biara a wo pede afa kumi herbal tea ho no woni Dr. Paul Kumi Minta ebebo nkomo ewo ofrenko ntabudi so 0248716402 0248716402 and 0503 785656 0503 785656 nafe one Yesumo Herbal Center penifo won mo hwe aboa amakumi herbal tea no enso so etimi etuhwa
abonkomo na afromo so atimi aboa o kama mausa atimi enso aka eye ebi my shey na some of the messages no yen influence na ja ya frase na ye tie kwan so nsem Facebook no we dia ba wo se ye friend no eye 2 pm asante mampon na obutu ja wonu de campaign no nyasem keto ase 2024 mu ne we otiaja wo ye campaign na de my NDC fo nyasem keto enso e wa hanamo owie na wo se ye nchia ye onimanyafo kwadwo bonsu ankane asante mantem kropon no mayor wo se ye nchia KMA former boss no yate patience owusu adepa so kiremu se o enjoy o pa e woni getu yate osinya kopon hira nyina ada na wo confuse me udi akasa de ohene ba prince na ma dia ofa to so Facebook ye asembe kreni ti ono so de no wo eye odo TV osinya nchia ke yeboa okay ke yeboa ono ewo eye odo TV ewo asante mantemu kwada so yate yedase ya chana mawo akiss me sehwi bekwai ono so echem say happy birthday kese pa no so enko efama obapa Gloria amwa yate ose obutu eye sehwi bekwai obade nhia na wonte nanim enso enkyere no yate ono so edie no ko mensa platu say a good Friday Nyankopon enhyira obi biara eja ofira komapam eye adwumade wona watwi mu na afeso na wotuna wie ye no o ma senchani ensi na mum inshallah Dr. Baromi abeba yate ono so edie no lawyer Michael Kwe Junior so wachia no gabo do kwa benya next MP sa no atwede aba yo ne de no jeta na abetie enti champion hey champion good morning na promoe nyame adom na monso nyame adom bia guso se bibia ko yie de oba de adaroma ne sunsu pa de ataye chinti no egusu kurekura ne omema ahaboko nyame adom bia de na akwam se eja ba bi so eja utu anamo ni nyina ho so boko ahon so nyame adom ho boko de oba de ase hey enkomo de mo aburuburu bebre na so sure eja Ghana you sure asemo ensemo do so sa no ya na hu ni on baby I am free but all in all no ye wogidie awo nyame mu se onu nyame a ode yen free enem papa ase no de bia me ka kire me ho se ode be kwa wie papa akwasem to da bi na ohwe or present situation and I say we immediate environment no because of immediate environment I say be akoda o sorry ye ura o kitchen ura baby akora waduane utimi hu say o anima munye ne obedi kura no as ni ho yes but ahotoso ba ko a e wo se nyina ye de ma ye ho ne say onu nyame a ye koda ya o ma de chin ye no say nyame no abema ye ne ibidi amen so that I say sure because sometimes also ubu nkonta no uhwe said ye mpanimfu yi a omo yesikasem omo totu yensikasem mpanimfu edi anim na uhwe niema bi a omo ya sometimes one we ya obema wanokra etie nipa a one we bebu abam but the anope media make charity for ne say emu be den ensem no ano be den pa but ni nyina mu ni nya hotoso awrade mu se okan yen ho because nti se na ti bia no ode ye bekọ eye bosha asase ne so na atimi aboa yen pa
Okay, you know your morning motivation, no. And come on, dear, be a baby. Yes. Oh, Breno, yes. But some quite damn hobana, I feel no, your team so. I remember so prum num kakra. When we say a voice in no. Sir, it's still regional voices no. Nyame. Okay, it's for Captain if you had the Monty, you command the Bibrinana, said ye, okay, you know, your bed ball, but you see and die homra, your bathing command the Akanyano, your trust so and so at the Ama. But before that, no, Mammy, you win so and far and through Emma way. Wadoruma, a bandoning dear. Ya dear ba kwa de bia meka se ni kwase onipa da sani bia tutuna se titiro oye owfo ana se oyobi a se bi obi abofra bedu nsem a o hwe ne so na pese odi ajapade bi jana bomoden fa nimdie ana se ngoma wura ne tirim eno ano no obedidi ho ne nkwa na nyina obi ane no so enche ho ana so obi anu ni nkunya sie se ye ba beche ajapade we da bi o che nyeyi enti bright senior high and technical school na yedi ani enso ekire na yedi abofra no akose eye wonom nsa so mommoa na yeba no enya nimdie a ebeboa ma ne daache enso esi people yade se ubepiem apuema ntem ya no modia yage atum se eye school ntuaso baako a eba no wase nsori ne dia omotenete fitafipinu ene eye du baako ebesi sabia me no ekasei enso bia ya twere ewo school ntuaso enwoma etwatro mu no yade se yebo mode ma mofredi nyina epase me pacho enya pass bia ne pass obano wa pass enso bo si wani ntimenje enokra no kwose mark bi wo ho a da bi we die 8A ni besu 7B ni be kasa o si no kra de ye sheda anye target sa but one ba ko bia be frame so wahu tino fa ba ne bra na ye hwe emwa ema wono so no mu asua NCP NCTA emfa ema o ba ne ngoma yesua no ebia general science no me pacho yesua na afi agric science no eno so yesua business general art no yesua na afi home economics enso yesua visual art no no so wonim die ye de ma mofra no na technical no eno so yehwe ema mofra no ensa eka etifa ba ne bra na ye mani nimdia ma nyoma enkon kamaro fi ese remedial no eno so ekoso oba no ebia wadika akotwere school to aso so wetwa to ni bi ewo ba bi dada na otwere ye no se de meka ye na pass no se da enwie peyo ba ko mienu miensa bi won makwose makwo wantime ntwa fa ne bra opese sa miensa no otwere di shemu a ye so ye behwe na ya boa no sa kwan no eso everything kwando tofi wanimu ekopim junior high school no eno eneye basic school no mepacho wode ne ba abofra no obenya nimdie bia ne nsa enso so ewose eka na etimi aboa manoma enso akọ eye enkanje pa yede ani ekiremu ewo achim kokrantumi eno ewo apoya mantam yanum ya na oba no watimi so de na akọ champagne fonsa na omaboa ama nimdie bia wo pe bia no ne nsa enso etimi aka yemfrem penfo 0242 071185 0242 071185 and 0277 14 77 27 0277 14 77 27 na afi one bright senior high and technical school and some time for timi abonkomo na etimi so abo ye party nim de aya dia eho ehia pa abusafo ma yentwa ye ho emra sisi aye ba ye toa osum kese no enso eso kanese no sensam ne de bebe na na ego apono so a ye de emu enkomo so eba be dai wo apomden aso e wono ma so no enkabom ko ba kon so ati eye atwea a wonom so dai wonom so eka ene enya asem ketua almost da mo kapa no medical laboratory workers union for almost chire mi se abantwe mo kama mo nyesa asembeba na emissions levy no eno so nsenka ya nya asem keto nra na efrase ye ba ye the prices ne be ma wo ye obi a utwi sa motoboto ibia de wo betwia kaisa wodo no brand bia ne de wo betwia afibia enti eno so ye ba ye de munkomo e de bemawo ahyenkafo ne kabonko de binim asori a wonom so kasa omutiro sanse o mankasa
yɛbɛyi ɔma yi bɔne tie ho sɛnkaeɛ ɛno so yɛde bɛma wo ebi ka ho bebree na aka ho ɛna yɛde ɛba bɛsom nti moyɛna yɛ ho mmra sisi a yɛba yɛwɔ nneɛma pa bebree ɛde som wo. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow, and young offense were back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabri bia, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a hoka. No, Yamwa suing no, a boy who buy every home. And now I'm pa, one dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kashi, and you may move Bia Yato in row. At to form 0246 208496. Imbusaba Mesa, police in no Edrono, and Kratway FDA. Asayasiye. My Lord, who began it? Asasira, Bemani, which are from me to Manaido, Pipiasia Pedu, Chechai, Onyemreda, Semen Saluto, Salute, Sipio, the Puffo from a Benjamin, Gassam Super Plus, a latest, or Swabro War, and Socios Ravia, what you shall Payaramo Kusisi Tower, a wound to mean take, and the Gassam Super Plus, cement from Pipiasia Pedu, and your waterproof, no waterproof, no this super cool cement bar town in Ponet, Masen, contractors and it. Gen 42.5 hours super strong cement and also dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine border air strong at your Pipiasan Pedu. Our roofing sheets are baswano. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being a binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. For blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supplies. Sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, Pipiasan Pedusuna and Yama Water Fame, Sansu or Casa, Wotonia Madudua, Edico Jau, or Dan Pipiasan Pedua, Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital, side also, Sansu or Daniel Market opposite, or Atim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and at Tiasin our Arenias, friend on 0244 166 937 or 0208 299-115. Pipiasan Pedu Enterprise ana Identify secret provider. Abina, yanitam yankwai. E wo se me kopɛ dro no mu. Me nante kakra na ma bre. Awate egu me so. Me so me ntiapo. Mai hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntinu mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa ada mo so ane. Won chenkra na ebe yo. Yantiapo na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia badwa so ye fra no na Ibo mix. For general well-being, I don't know some yario. Ambassador, between Adwuma-Adwuma na Ibo mix no, a yema will be a on to me na, and as an honam yen, a tumian to you, one more can cane. What yes, you know, crowd. May you know, 2 years to win the sway, and none mobe here na heba powder, a best yes, Munipedriano, and what did be back, no Driani by a mode, I'm a multi-beardy. Na herbal powder, not even a boy, and then our pharmacists, herbal over the counter shops, Dudua, na herbal ventures. For 0244 774 206. MTRG Jedin Kratoyatum. Mimo akwaba eba OPK Dynamic. OPK akofa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable, OPK Android cable, OPK Type C cable. Timi charge Type C phones any devices bia. Na cable no eye papa enho so eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwa so. Eye 200mm ewa eniti baby biala o plug wo bia no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. The first
fastest charging power bank a yɛde abadwa so a yɛwɔ iPhone 100 any type C cable ɛwɔ so dada na so wo charge a etimi last 4 to 7 days OPK airpod ɛno nso no wobɛtimi de connect phone bi ɛwɔ wiase OPK smartwatch nso no wobɛtimi connect ama phone bia OPK iPhone batteries enso ɛyɛ iPhone 4 de no ana afei OPK multi socket 3 USB ports ewom charge fast ni cable na ɛka ho no ɛyɛ 3-in-1 ebetimi a charge iPhone 100 ana type C OPK no chi. Otomrosi, no fene you say. Media down to us, no matter how far we come from. Mighty power, cover by Adarum. Afenso, or the mighty power skin ointment. Abeja, ama a 200 year rabbit to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama will be a cocoa every free. Say, would the Mkunis Raslas pet na echo. Order for Antina and Makoko and new them. Mighty power says, so we are at him, na yet stone cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no bomb kudu na kutua. We hear mighty power keep fit laxati. A bema we have no more. Mighty power Tony, a young Mrs. Yari, the Mamma Johnson, dear Mwafu Mighty power. It's potty. Send me and your mapping for about your uncle Lano for and then Kola Omunian Fiedum. At 0242 725 009 and now say 0243 122 192. FDA, I get in crap to you. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Good engineering, we have decoration, and good pharmaceutical. Asada enko emfa emma se wunya otwen honhoma wo twen yene emma wonom so mo eboa ma wote de etwa guo ewo man mu enso waso etimi etie eye ebie yatoa so o hye akyerebe na bo anopa nonkono pepepe yeguso esi enkonya so na mate ane dwumadie ayede enso esom wo na before say beko break me ka kyerɛ wo sɛ emissions levy no efrase na frase no sei ana hyehyɛ no asibi etie sɛ uwo eye motorcycles no anase tricycles ni bia wɔkyɛ sɛ ɛwɔ sɛ afibia utria 75 Ghana cedis 75 Ghana cedis ɛno yɛ to a obetua ɛwɔ ɛyɛ motorcycles no anase ɛyɛ tricycles no enso ɛho afei ɛyɛ motor vehicles ɛne buses ahodoɔ de nyinaa so a wɔkyɛ sɛ ɛja ɛfa yɛ kan sɛ petrol sɛ diesel so 3.0 liters no ɛno enso so betua 150 Ghana cedis 150 Ghana cedis afibia de obetua eno no mososo a motor vehicles ne buses no so ebro 3.0 liters no eno so utua 300 Ghana cedis 300 Ghana cedis cargo trucks ena afi articulators eno so etua 300 Ghana cedis every year 300 Ghana cedis every year ayasemu watese ubetua uka ona no anase se moto ona no so ube ewese ukotua na unya adansidie krata ansa na odi akọ DVL akwakonya akwaje eye enkrata bia wese wonsa enso eka free DVL for enso akache enti oto wo hyen na no no abomoden akwakotua eye emissions levy no emissions levy dio de papa na kwa obetua no so obetua no wo eye ghana.gov platform eso okay ma yankwa ahoma ne so yi na yene eye opanyine kase a wogo Institute of Climate and Environmental Governance akache ebano eye climate finance and energy transition na wono na cheso hwe ntotoye no enyina eso owura kwasi yamwa opanyu timeka no pay good morning wadaroma na pomwe adum bibia boko na waswe nyakopa daroma eja yesoso yekwekwem kakaka obade so ehwe yenso all right anopay enrada
ɛna ebeto dwe kyerɛ mu sɛ ɛyɛ emissions levy no ɛfiri ase aban ahyase a wɔgyegye na isisi akora na yanugu so a ye kyekyekye sɛdeɛ toɔ no obiara betua nti ɛhyɛn kora wo no anase lorry kora wo no na yabu hu nkonta de ama kama sɛdeɛ be afi bia betua na musom de ma no atomu bia mode ade sɛdeɛ kɔde ama ɛyɛ aban no nsembusa bi so ɔso amubusabusa aban no wadawo man krata mudi pie ye no wobetumi abɔ ne tɔfa kakra ma yen. Okay. Me chia we tie fo ina. It's no anapay here. I said you grant bone na sibia wo kan ye no eye enura no na emission levy no start say 80 effect. The emission levy no e pese kire ne say yeah you exchange and I said you prefer the car depending on engine capacity and the battery at 12 bika. The sign say exchange bia is no it would be prefer no carbon dioxide engine from my unit and no so no ena okay kambu a cause of climate change. It's the abai dream to who say the taxi bar a bet one ama yetimi implement certain measures a bit na break carbon dioxide is there a high acid. Two, a bit discouraging in for and I say ancient coupon crime say better carter a bit put more. No, then yes, you say a policy and care the papa in Canada, a tax anchor and your body sense a no, yet the anu, as I say, about environmental sustainability. Environmental sustainability is there possible and just say abandon soon say or make a bit of commitment. See they are citizens in soon yes you bit me a DH na yes no yet ya to work a crano at the count. Now you can Samoa now can the papa mua nan so yes you should say and prep say levies ni taxes see a bar. Yet the GVA you the abandon day. Then the say we know at the those kind of levies are. Applying the budget here, or the Kakoya for. It's an Institute of Climate and Environmental Governance, yes, sir. And levies here, your budget, and they say, buying a timid shed, your green project. They can't green project. They now even say, yeah, and that's the energy transition. Energy transition, they say, you free farm go gradually, you free farm go soon, at your call renewable energy. It's in the renewable energy now, yaking, and I bet me Eddie Scano, Edia Shesa project, my bit now break carbon dioxide. It's Mr. Contribution Kakra and I pay me Eddie account. And the only say, we know, Sisi a channel so the intimate Jarishu. Impact Ben a bit me and so enya, a year climate change in so as well. Okay, if you see a kind carbon dioxide, yeah, if you exhaust, main kind of such, you keep in a exhaust pipe, exhaust pipe, fumes a few mover, and I said, you won't say we see a few mover. So I will see never know, and yet, we see papa, and get my home. It's I will see when sooner a contribute towards climate change, and in the assessment weather pattern, and the African home. Introduction cafe, February, July, it's never extra. It's near my sister's house, and yes, and a movie as they are between press and enti na me bese mu se sa tro na ban de aba no enu betimi aboa ma sa ensachire wiem sa China aba no ye betimi ade aye hu bibia na I say betimi dia ye hu bibia betimi dia ye hu bibia say making say afforestation programs na dia de ye be afforestation project any dey kika ho. Oh, okay. It's say you meet yes animal na in Ghana they are a bit no e that treat carbon dioxide ebema emfaso e dey aba ho amaye na. Enti we mun sam we no matre no e dey aba bonten sa na say mo de hu petition akodan aban panyimfo. Ya saba abonten enti no yes sign e hwe say e be hia aban panyimfo dey dia. Ya sure say civil society people so no enko ebo mo modern dey dia. Okay. Chamai. Okay. Eti odi ma yenja wo hasabri na yenhwe sem betua na mo ese na efata ne asam ne de no anu waka no eto dodo na yetua wo Ghana han ne betua wie no ne yehu dwuma kora ye di edi
na akoda ne bibia wo ho eti said e wo ka se mo hwe se betu na mo na makọ eye aban no so ahwe ne na kosi nkonya no ye gidie se ka bebo but unyini se we no na wo se san se mo ekura di kan ban san ye tima implement eye sa etui Abi okay opanyin odi uni ma yenya yetimi se onam kwa so enti ama enkomo no sade from end one me yenya feed ni yi eti odi am yemfa wisi na ebresem yasamra wonche bi madaroma okay all right enti yene owura kwasi yamwa ono eye climate finance and energy transition eye Institute of Climate and Environmental Governance Isaac enaja yene ne kobon komo no emissions levy na ban no emissions levy aban de aba ayisi awogije no ti mo amusu ehyan bia so de edede obepunu musie de normal eti wo so obeje ho to tutuo ne Africa ne mu ba no obeje ho to eno na omo sere se eto na sa ato na obeje no wo se wo tere de ode kwa akoye eno odi be bibi so wo se ode ye ade a ebeboa ma wiem sa kyerɛ na aba no yebetime so ahwɛ na yaswa no eti ka wo be ya ankogege pɛ na nkasa Green Ghana project yi mu na nkodi akwakoto na yi na council ni mu anan futuo mu na yedi dua ni bi sɛ de be ya nua no so betime aboa ye ne na wiem sa kyerɛ na yetime so asosɔ ano eti de omo so epese omo ekyerɛ eno no wa kyerɛ wa dwen sa aban no obefa se wonfa omo kyerɛ sɛ omo sanso betu na mo na omo ne aban na kosi ho enkonya sɛ de betumi aboa we nyina wo se edika ye dada wo se edika ye dada ansa kra na implement na tonde gya na mo gye ne saa ya gi levy ya se de beye ya kwan how far now ya asemu enti anu no me gidie se medika so de sika wo se obi atwa machicha di amamo kama se de meka ye ne yesi uye ona wo se udi kan kotua na unya adansidie krata kyesa mpa emissions levy no watua ansa na wako DVL ho na wakoje eye wo hye no nkrata asem bia wo se wonsa enso kana se lorry na ho nkrata asem bia wo se wonsa kana wako akoje ekwan befa so abetua no obekọ Ghana Golf Platform na se Ghana GOV government no mo 20 asa no eti wo kosa platform no so a na wakọ akotua so ho se wo pen yetua no ho pe platform no so pe na betime tua sa emissions levy no so ewo tia no ahye ne so de ama jene edio ebeye mmere abusuafo Frimpong Enterprise ni o na Frimpong Enterprise so de wodena na de asem oba ye waboa pa ama yaja ye kwanse mu enso etimi ye hwam kama atosodie biara wo po biara de aye wabo mu dia ye wo nkwan wadaroma Frimpong Enterprise ho ana do ani enso eche no akwaje sa no mani nyina enso ede afri eba no eye tomatoes na obekọ no mo de ewo konkomu de no wonsa betimi aka miate paste one no so wonsa betimi so aka brand be na wo pe Tasty Tom anase Gino ni nyina no wonsa betimi enso aka bi macro no so brand bia wo pe bia no wonsa betimi enso aka de free na so ye eba no emo no so amepa chaw local rice na de etuhua kama we ya so no so eho etwa yopo abo ne anwa bi anim na eno so won sabetimi akabi ewonum aso ye brand bia opebia mo brand bia opebia no won sabetimi enso akabi na no ma akonka me pacho eba na dokodoko de ne ntafetafre won so atofetofe ene biscuit ne akade no ne nyina no ebi wo provisions ne de ne nyina no ye kwakoje enso de free eye na kache eba na wosiesie so dia wo semen kacho se mafra wosiesie no diapers no ene sanitary pad no ne nyina no
obenya bi enso ewo na kache na etimi enso aboa enwoma dwumadie mu so no wonyi ya yipamu wose yanka ncho se wo ya abofra nwoma mu no enwoma obetwere mu ene de odibesua akenkan ne de obesua twere nyina no ya ade se oba na hwe ya wonsa betimi enso akabie na etimi aboa mepacho wo ye mason carpenter enwoma hodo tusu no wose no so oba na hwe ya wonsa betimi enso akabi na etimi enso so aboa menoma akọ eye enkan wadaroma enioma ne de bebre gise okwa wa modi provisions ne de ye nka ho asem na de tienie wabebie adokodoko de no de mu omere no na tena ye baako enso so ewo eye mobile woni eye GN bank no ewo eye sikakura woni GN bank no ewo eye edai baako mu enso so ewo mobile ho enti ya no ahye ne so enso edi amame kama enyo ayi de drinks ne de opebia type bia opebia brand bia opebia sabeti makabi bottle waters ne so wode bi enso so aba enya asem ketwa se de be ya mepacho eni die mu na wotwe awie yei mu enim se ebia yewo wadim ana se wo eye dwumade bia be dia de dom be firi chichiri benche ya aba etini ya kacho se Cofrimpo Enterprise ho na adokodoko de ne kwajibi ewo na kachi se de be betimi enso so aboa wo ya hwe ye kase ne de ewo eye oda Madarina Hotel wanum adan ni mu na ye wo efom wanum ground floor ho na ye wo ntimpacho brei na oso ebeje enioma bia opebia opema akoma na so pese otukura so koton a wadaroma oba onsabetima kadodo bia opebia 0244 897525 0244 897525 and 020 020 647 3953 0206 47 3953 and 0242 11 1236 0242 11 1236 na afi wone Fempon Enterprise Adwuma wadi papa ache sisi anso de okopie mu kura nso ewo nkwantanum ye new market no hono musoso a wabebie na tan ni bi enso so hono ma enye asempeto atia na wahye ne nso enso edi amaye kama na VK Vocational Institute wadawma wonum enso so boa ama enensa no dwuma no adehye do na so ensa timi aka na mepacho no de ba na fashion ene design ne dia don't go there mepacho obekyerew ayine yam ama wahunu eye enioma ani super design bia pese ye bia no obe ne kama ede ama mepacho enioma so no eba no emema de ne ma de a ne nyina no odi wo enso so adwuma nya asem ketua mepacho onse eye ayefoyire ne ntade ne ya wo hye na ja platform na eno ni nyina no ayade se obekyerew kwa rafa so a obepam no wedding gown no enti eno ahye ne so enso ede amamme eno so echi no ja ayefoyire bo se ya no kuta fan bisa aboframa bisa na ehu no fa se ehu ne nyina no obekyerew nani so na etimi enso so aboa ama bibia so akọ eye toti mepacho internal and external decoration so no eno so odin adwuma kama na etimi enso aboa tie biaja wankasa no akọje shop bi obeseja obesisi wonom be designs dan bi wonom de mawo anampo se ebiaja odi dwumadie bi na apese obesisi wonom kama ede emawo se de be dwumadie no wonom mo ba ase no mo ba mo se yes we program ni nyina no to nsafre na obeba na afi obaba yenso ede ama kama na etimi enso aboa onse ja ya ne ye yenka wanka wabidire toto yensa ne ekom ne ade ne nyina no dwumadie okọ eye VK Vocational Institute obekyerew ni nyina ma na nuama so etimi akonkan ede amount oseme nkancho se memmo sense oba bia ya odi utiri beto na won saka onimdie ayade se waye hihye egu akon so a ne nyina so ewo ne kama ti hostel facility no was available emfidi a odi besua nyama mbobo so ne nyina no so no eni de na egbo kwa so ye obi ewo dada ti nya afi na mekra minisika me koto machine na de mepa cha se bra odi ane se o de waba ayade se obekyerew me no makonkan bia na wadwuma de bia odi dada ne wani gisa no mayi ho
fashion and design no wani gisa ne man ho a wo se wo de nya so koye wadwuma na wotwe mu na wotwe na wie ye bra na oma onimdie bia pese wonsa enso eka ye de ani ekire mu ewo aboabo Davi Tilapia Road ne so na chese eye atima aboabo Davi Tilapia ne kwantempo no eso na ubehunu eye na tena ye enso ewo enchire mu kase no obegye no ewo eye 0547 157750 0547157750 na afi watimi ene VK Vocational Institute me pacho no onom so abonkomo na wono metimi aboa mansade dwuma ne de ene eno a na chese ewo eye eso a enye asem ketwa kra na wadaruma se enei uye obi a uya asase wura o asase na eda baby ti se eye oda aeba befa aboabo twem kusi asene me pacho kwantempo no baby biara wo asase eda bia eno eye 2 plots ana se de brosa no wadaruma company bia nya brepa wo se opebi na eja wo de afem no ana se wo de besi awanso ni nyina no waye krado se anu baba ye ni kitawudie bekoso na amamre ni amane wo se wono no eye wo na afem o se de bia ne sabe kan asase no wono so ebeye ni pepepe na etimi enso aboa na me pacho ti se wo bia wadaruma de obeye nie 0244 8763 0244 8763 na afi no watimi enso ene company no abonkomo na bibibia so atimi akọ eye enkan abusafo ma yenhwe amanfo adwenkyere ba ko menu a odi aba Isaac Owusu edini we say good morning Ahenkan FM ayiko ya joso ya ye achema boabo na chese eja ono so ebutu a wode ne de enso edi aba fantastic Robert for so de ne de atum sashi asanyeme so no chem se ya semo former president Obi John Dramani Mahama ana wo chem se Ghana fo se mo beka ya bebi atwam mutuma nugu papa iso Canada pa enai na mamuo kitaishe wom dream de kankan proye wom kasa bebre ene simahunu do de shane nsei mahunu kitaishe wotimetu ase ana eyensembisa wo bisa wachia onumanyafo Kofi Bentel afo sashi Yoso constituency incoming MP yate ono so edia wode aba no ya semo ti so betimi do dia aba na afi ya kenkan enso so ede amount Facebook Ahenkan 93.3 FM ope eja test line no so a eno eye 0533 898 915 0533 898 na fi no de abane akenkan enso ede amount mame ko na ja mene captain so entwa so ha no mo entwa so ha no na fi no ye mon komo kakra chamai yes sir asemo we have a call fine yes na yan che ja na watchi mu nse ja ko onante kakra di wani ko ba ko ma kakra eni mu ko ma kakra okay we dey men ko am sempa no cre say for about 2 days or 3 days ago naja yenya ntie say kanima mpani John Dramani Mahama eba epuemantem na epuemantem a oba no so no ni mpanimfo ema yenya ntie say ombepese ba beka ho na muntu a wotu no yede ho amane edbema etiefo okay ni titru ne yempotamo hafo achimansa block no ibitimi ama omu ehunu kanima mpani ne nto abode ba epuemantem no nioma hodo a ekoso sure intie no kre nto abone hyase na no benada no okay nti benada no mu eti ye no ye de report kakra de ma wo mu meeting ne hyase o Pediase Lodge Resort Pediase Valley Resort okay
hono na one ne mpanimfo meka se ne mpanimfo a one ne party mpanimfo regional executives no one wo mo na akiri osan ne stakeholders a wo mo nso ye ba no nyuma mo abibi nyuma ene na sefo ne wo mo susu hia ye gi wo mo adwenkyere eniema bi a face challenges e face wo mo adwuma mo ye any solutions a mo susu se nyame ye na dom no oba aban mu a omo de ye adwuma ebeboa no ono omo bonkomo man ko so saa ahyase no anana omo man ye ne na ho kakra ba ti duru ba bi ne wo se akoya so community no omo to omo ho punu mu nti omo to omo ho punu mu a ne enkomo bono ko so a omo wie ye ne National Youth Organizer en so bonkomo bisa ne se ne ko so ho no obetumi a kirim kakra chen so enya nkomo ni nyina na wo so omo de beto abonti sure nanso so ni nyina mu no omo gidi se awiye no betumi aboa ma oman na timi akonanim ti efi ho no mo ne de ento abono ankasa hyehye so ye ko anum enum no one nananom hemfu ne kukuhia ye wa enum ho tese okochia nananom e free enum ho no mo na ye ani kire mu Frankadua no wo Asujaman constituency enum no so wo Asujaman constituency saa na Frankadua ho no so no one nananom akuafo posofo mu yi nam ne eka ho no mo kukuhia ya ho nso so no ono mo kobo nkomo farmers ne omo a posofo nananom no obi anya kwan ede nia koso a omo susu se moa wo mo adwuma ye omo de tudwa na omo sere ne sese oba ohwesu bitumi aboa na ohaw no nyina we yi afi hode ama wo mo na eho na kanima mpani susu nya akwanya wo kasa no na wo kire se osre Ghana fu nyina ne titru ne Frankadua fo no se unse Frankadua no wo Asujaman constituency na Asujaman constituency ho no wo company bi wo ho no mo a sa company no ye ofre ne saying printing toma ene ne ka ho friend GTL kanema mpani kire se omo abreso no na sa factories ni nyina ye adwuma omo free akonwa so no sa factories ni nyina o chese ato nsum nti oye se omo besan adiaba ye fa mpatam ho nyina so ni yehu se omo ya kwan na railway no so no ye mo aban we abaso do ye NDC aban na omo facilitate sa finance we no but the be ta wa ha se government is about continuation so be sure see announce so about beto aso nti ye mo aban na abaso se NDC for time no omo tumi prepare sa sika no na wo mo so bae no omanti antna omo de ye adwuma okofa ho no mo a hwe railway lo omo ye de fasa kwan so na ye kama pa nti kanema mpani ye se because of railway ninti no omo so ba ombe make sure se omo be revive sa company no se ne be ya omo sisa omo niema ni wi ya no de ato we so she friends and railway no so na se mo de port na etumi aboa ma mfidi nyuma no na atumi akoso ho obi no se ka kire Ghana for se enkofu bia o madwene se afiwe abatfo no omo usika ntom sika be wura mu but on the o ka kire Ghana for se obi a odi sika beba odi sika ne ma wo se je fakoto aba no na je so nipa no kraka se bodua kra no abo eye wo ankasankasan usika no wafa no wasan de wade abrew ayema meka wo kanema mpani John Romani Mahama o se ye wo usika eno omo afa eno wasan de wade abrew enti so obi fa usika no de wade abrew na ka se bosu dia ebenyawo nti o se monye omo ka se momodua na momodua no akese na mmom uwia no ahwe wasetenam no ato aba no enti ya hono se mimisua bibi firi mu se obia de sika breme afi we mu a e wo se meje e wo se meka se nyame nti fako nyame adom emisika na wo faaye
eni nyame aka wakoma no asan de ma de ebre me akokyinkyina na ese bi di mi so ati aze enti imagine pepe enti kan ma mpani futu de ma ye nyina no okay yes ya tinti Frank Aduafo say Esujama constituency no is a mix of NDC and PP. Okay. Votarians a half and a Kuyapim for no so half. That is why I control baby ano it me done. Okay. Nti a hono yet to say achimo dan ye to aba wia which be chance ye from honorable no but a hono a mix of a Kuyapim for and a before no nti ye to aba ma was candidate here. Adwuma say you'll be able to penetrate to all these tribes now one kasa say be ya be convince won na won ato aba de amount be feel akuapem ba nche na akuapem yes enti no ne Frank Adua na Frank Adua no say dem di kan no NDC for ne dos wo sa fa ho na ye koy enti na ma aye he we MPP ni na wo sa domina why we are but and once more wakuma tu a honey NDC for stronghold into no is yes into I know so ye enkomo e course wo hono ma fi hono ye call agomanya agomanya no hono so na ma mini kan mo okre MP Dan Buchi Honorable Daniel Kweku Buchi yeah my emo na baso in fact ne constituency no ekwan ya yenyiye me ka just ebe kakra bi pe akwan a wo okre constituency no owura dambotwe na dawroma omu te se ba bi wo hokra na you don't imagine say nkrofudi obenya sa but obedu ho no na ebi wo ho wow sorry I say Inti my more penny na baso. Local government minister. Of course. Wachire say wa be MP for long time. And I meet me say na na koma so ade say obetumi egugu na akwan asel so. Okay. Inti wa ya ade my more na baso papa. So wanko biem. Wanko biem odi ama ne pie. Oh okay. Okay. Inti ni pie no nana bibi nana Kenneth nana do ye nana do Kenneth. On eko ndi utumi fa okre uze fa okre hono ene edititi si hu an ye di wura so menya ko agomanya hono okay na yekodu agomanya hono nso no agomanya hono de eye adwadifo omo ye tire omo pamade omo de omo nsa eye bibi no omo no kokochia won nti obi aba be kasa wo ho nti ho ne kokofa ukada sem na san de ba ya na o chese ukada ndi omo da so agina bebi omo gina okay omugina bebi omugina se nyame ya adom na Ghana for the tumi show omunsa omo license okada no no omo regulate nti obe license no wa regulate nti no enema miuni no so Ghana for san the tumi ne monga ombehwe na omo tumi dia ye adwuma afei ayi omo ton abolo no nso no o share wonbo se oba obehwe se obesi bus terminal bi edi ama won say na be omo ye adwuma na kakra na aja o pese obisa me question be yeah but na okada na me pese me bisa se no amafo gusi omo ye dada okada no so omo ye but o kire se we no obi ye de ope oh okay so that's it okay sisi ye nim the number of okada e wo Ghana mpunyina ye nim the number of okada e wo Eastern region na ye draw e the back down to ye localities oba te say aboabo asem kan wa hade me hu kada ne bide yeah but I don't know whether e bi wo mu ana say bi but me hu bi inti yam fan say aboabo ha kra no kada wa at least we should be able to know the number of okada wo aboabo ha we should be able to pick some data you be hu so okada no eye kobike ena o use okada okada na kobike use no okada be say bia 10 Zara say inti ono ne ni nchirichirimu on okada no eno no say ye license won na ye regulate won a enumumu beboa dan say ubeja won na obi aye ne ope ase ye wo Banana Republic no okay because you say enya adwuma ye adwuma fun and
it is not no they are all can tina ma me so make away so we call hinterlands especially even Accra you Accra bron bi ho no mo a can't win ko ho o me ntwa no me kura no me krom sei me krom bi wo no ma untimi mfa ka unya ka that is a moto ya enti enye by mistake say bia o kada de bebam but I say yetumi hunu kwan ye befa so a e betimi a regulate o madwuma ya o mo ye no se si ade ye mpese ye bebo so but e koso oh yes na make say ye mpese ye beka but e ade a e koso ebinim so woni a police fu edi nkomo a ebinim yusu kada de bokro no because ye ni checks bia on them nti ni omo ye bia no omo ye no ni omo nkasa omo pe so I think say one big issue what's the top no so na nyina adwendwen ho sure if say so that was one of in common be a course so ho no mo afei science so kasa about premix fuel and outboard motors no oni aposofo no edin komo no kokofa asem no de ba ya o kire say premix fuel no say ne bodin no ye ka kire wa oyembe hyew ne bo no kra eden no so no kra na ebi san ni ho no aka se me kwa kope bi ato omo de aye party unwi anye we yi a unya bi ne na sefo nti o kire ses wo ba sa de ne bi fi ho but o kan sa no me sere kakra because on so abreso no was the worst one abreso premix fuel say ayi na ne ye wo our friend is saying nungwa yeah tashi nungwa unyina okoposo tashi fona nungwa fo unyina okoposo ono na abreso nso no it was worse but and it be my party for us but we be any day also oba wa wo hoda into ehunu wo hawo no okay into obeso ano yes yate oh yes into your gravity so also wa hoda okay and we hunu wo hawo no and oka into oba the solution the ba beso ano aman okay and yes into e free ho no mo no ja di ani kire mu wo nat ho kufuridua e ho no de na professional bodies and nti man komo ne wo e wa kakra okay professional bodies no yenya nat ba ho yenya Ghana Bar Association ne ba ho yenya guta mpanimfo ba ho assembly members in kabomu kunso won so ba ho kwaku no doso omo nyina ba ye ba be kasaye nurses fo nso so e ba be kasaye aso omo nyina omo dia no omo kan ye a friend is saying accommodation baby omo beda teacher for say first pa no so omo see school normally teachers bungalows yes I can but any nka ho biom ye betimi apost obi de na call village bi obi twa no ho twetwa ye ba ha ye ba abo ha yi bra me bre answer na menya ba bi a metie sisi ya no yes enya senketwa sa say ube ko fie bi mu a ye si wu ne yire ya ye ma won tina ho uni yire a ye mfa ma wo nti ye nyina so ne ye betumi de ye yire no mo bi ati ba bi e be ko bia baby crumble last place I'm question na dem ko yeah o se jisi me ma me yire se me ma me yire aba be prano weekend bi I mean can you imagine this enti we no nyina o how a associate with a teacher for na adwuma ye enti o mo so twen opani na adwen ko so say so ba hwe sa community day senior yi o mo yeah we see nice buildings no teachers bungalow even school for na ya amfa accommodation yan come on and one see a kukuru dana see hono sa into a kind also about baby biafa ho infrastructure he spoke about get fund that say ya collateralize ya kusi ya wa for 7 years yes for baby datching bond ya ku for na aban omo ayo mo bi omo ayo mo bi and then we almost say from taxation to production and then we more just that is the issue I ko fa ba and then na do ne microphone na ka sa asem from taxation to production and then we jina wona so I don't want to even talk about emission levy just that's sorry yeah one of the useless adwin be nipa wakotena school dem friend who panyini wo Ghana ha one of the useless thinking you even allow yourself to say emra witrim to even extend to say we implement it
emission levy from assemble the on catcher. How much rich mu chire mo? Enjiremu no nche dan hu ni ye o. Say ni twi car. Car ni tuo ntutuo no. Me tua so tuo. Na de ahwe aboa ma wiem. Adan ya ye si wiem nsa kira ye. Enti what is the alternative to emission? Dabi o tia wo ye car. Dabi o kra car. Dabi. Enti car tuo ntutuo ye for na kraba. So mo enti mo amakofa ntutuo car na ba. Afi ye de ye adwuma mo si me say betua so tuo. And you be some say in place of emission no am see a person ye check climate change no then am dey buy in place most of the electric cars neighbor mumi some say electric cars no do send ye dia bagana. I mean what kind of amamu phone na e cost so no say no na say no lunch here no kra na yi ye can say ne factory say what is this like what is happening and asofo aka na no atum association follow only na kon anu atum only drivers na gu so omokon sa hyenkafo no kukuo na e te Ghana ha say car tuo ntutuo no ye ba betua so tuo na obi mu nyina makama anu atum ubenya obi a ono ohuru nia oye na brabo amra be defended this useless initiative. Very sad o. Already no ye tua pollution levy. Already no what the monfa eto eda fuel so na mo he tax components no na mo draw ne down wan famra emission levy no already ni etua pollution and sanitation. There's a tax component a fa climate change nko ho no there's a 3 you can check it. What do you check it? Ni asa the emission levy asa de aba be piso na ye benya obi a onhu na braba no e wa MPP mu will stand and defend this useless initiative. Say defending in a party and ya say omo project say afibia no emission levy no ye benya $40 million. That's on the number say metino obo ji levy no ba ayi be no target be no ma $40 million. And you been your free into the emission levy. Meanwhile, all presidency, do you know budget almost spending? Office of the government machinery. Who do almost spending or chief of staff for Crampo Crowd and the office crowd who sika yes spending who be a cranny or the yanka. You will have their time. To the main sign called your Mahama, I went to in so. Ghana no. We will have their time. Hey. From taxation to production. I see on there. I feel from taxation to taxation to taxation. Who you true for? Who you political or true for? Who you true for? Hey, see there. But I want to tell them. Me dem anu si we no. I want to tell them say. Adibio nipa da sani ye wa asasi so. Se we your manwani. So we your sofo. Se we nsabjuroni. Se we teacher ni. Oye nurse ni oye driver ni awutie mesisi a ade bia obi eye obebusu akonta. Sure. So if these people think say omo tete o man no apansam no no ma sori akotera mu ba bi no ma suma dwe omo a me say Kofi Oduru betie maka tell say God will judge you. Una mebu aten ye de oman ahye wonsa akohwie en oke ka kire Ghana fo a na de 2 minutes dia ma ene nyame ya wadom ama 2 minutes wenya unya 2 minutes wie ya wo kire say hey they open na they me pen na me what happened to the production? So when the wife no come can was him be production. What happened to production? I told you production. What happened to production? I told you. Yeah, na you know. Erade hwe yen nyina. Amen. Not ho so kufu dua no. Okay. Professional bodies no do omo ensem ba beto opani nanim. One issue ekoko pie mu ho no mo amete ya me were ho ye. Guta Eastern Regional chairman. Na okasa oso no no spare parts dealer. Okay. Na okra car batteries.
car batteries na okra de ba no o se car battery ba ko bia etwa e da so 350 Ghana cedis. Say ye oh yes. Car battery me say papa ne car kitu bi nka wo su. Car battery ba ko pe no. Etwa e da so. Enti hwe container ya o de ba. Ba ko bia e calculate 350 Ghana cedis. 350 Ghana cedis 300. Enti say you multiply papa no. Adwuma no onyai. Because waka say okay, metia car battery ba ko bia 350 Ghana cedis as a tour. Metia. Enti no our friend is saying mekoso aye adwuma no. Tua obetua no so be make sure say or the consumer mo heading. Yes, atua. Wetua. Enti so kekabo mu na ode ebrewo consumer na me ye adwuma ye sha afiase na me salary crampo enchange no. Me dey akonkan kumasi akwantu ni bi. Because ono so beto so. So what is this here? Driver for us. Oh yes, of course. Of course. Almost just free stability. Because we need to emission levy. And we are can say no. Maybe you might think say a driver for no more trotro no. And no menya. But forgotten to say also car. Yes. Obia. What can no emission levy we be. It's this issue no a national issue was a declared state of emergency. Now we talk about it. Ubi nkwanda bitia because obi ebetia ntia wadwene say bia obo ba no tia e no fa trotro trotro for the omoro film ebe kan nti no no ano odin a onso wutwi private car no bitia onso bitia bi yes and wo kwa akutia nso yen ka say wo de wo ye constituency secretary e de ma MPP nti wo no ye yi wo de film ye nyina bitia yes the same amount bia bitia national health insurance private funo hospitals no for dia in kan obechirichiri matro so no run private hospital won sika nko won sika nko asemu enti ba bia ye no ho bibi hunu se ye ko benkum osi ye ko ni fon ena eto no a ne esisagu so na fitije 20 abeboa ye kan wa ye ye je 20 abeboa ya ke moa ye na na to kese to no a no de oguso a e so ogu ni so to no a we am MPP ni bi ti ba bi a we dwa na me ma dwa kora chen wa wo ye MPP ni no because ya hwe ya nkasa ye tiri ho a ebe ye ibone baby ankofo e betam Ghana de akudru before ye beto aba December 7th no o ye mbehye wo na we kura de sabre kura wo de san no ma we bi de me na mente o ma se o ko ji se mi so mu o unya dia de ko ya o this time sabre yimu ma te say ayi minority in parliament so kitchen ho komode ba members of parliament no bibiri no agro onani so sabre and I feel say satete politics no meet media ben ne etuo bia ye beji atumu Ghana ha no fa parliament yes approval oko kan sisi o meka say omo use omo number no e na omo de outweight wom edidi won so nkonim but let's go to parliament and ask of the records office na yen check Hansard na yen heard the position of the minority on this emission levy nti omo be she da ba be kekaro manima manyame sompa but they are the very people omo maye bre nti papa ya ono no oyi car battery otua ba ku bia so to 350 Ghana cedis car battery ba ku bia o 350 Ghana cedis hey fa multiply papa ne kasa na ne wura ho asem ba ku kra san ba ni say Ghana Revenue Authority our boss also mua Amishadai you bisa say at what age did you attain 60 our from Reverend Amishadai the man couldn't I mean what is happening and then yegu nya me kura ni mu asekura say so fanamba oh yes Reverend can dey ho Reverend then Dr. Amishadai na you bisa say afibe mu na wunya 60 years ade what he hearing bisa say
when you 40 years or saying aye afi be mu na when you 40 years where kono dabi where ferry ade you say private where private issue one issue on your public servant that's the question office no what they did there and the bona fide property we should be serious in this country we should be serious na who was awful so when you confront some mu defend you defenders no kra no na mu odin kra che wodo na woni mni asesi Ghana Revenue Authority won so ekoso say you tua VAT yes VAT na you tua no yes wo mo ne namu na mo hwehwem so da bi say bia you tua 10 Ghana cedis ya Adwuma and Sons Company Limited okay Kobike Group Edian Limited na maba me hwe Adwuma and Sons mu Adwuma and Sons me hwehwe mu na Adwuma and Sons me trisi omo down to MPP omo MPP fo okay we so me trisi mu down omo so NDC fo ndi sa na tie dia 10 cities no o nioma wo ye no indru 10 cities nti wo tua te se 6 cities o so dia no indru nti wo tua sei wow oh yes that is what is happening nti etfo no crampo no ye dia ya amanyo na mo ewonom na mo ye adwuma na nya public servant ai nti o so ede na amanyo sem ko wura ho me pa cho eyo manyoni na appoint leader no obo sa issue we na wo se ye hwe ne ka ho asemu institution bi wo honom a eni kwase ma aban ensa bomu what Ghana no sisi ayese fiti suru na be si ase be bia politics no wura ye na education yino krampo nsumu a amanwasem wom ye de wura ho na ka obenya a whole professor doctor a right minister am Aduchum yes a whole doctor yinya a whole doctor ma obeka kire Ghana for say ye ka say review a ye cancer we review ni ye cancer asembe nkrani ba so no so be review omo review no definition of review ni ye different omo family omo di aba na kire say nti omo de ne do omo de beba omo de ne say omo be pejam ni omo ye no be pejam but see review ne de na sa review ne brofo ni sa u pejam na ye pe omo de omo say omo nchire mu about review no ye improve ena ya no so nchire mu about review ni ya cancelled ana unya ntin komana say ya mete soro hwe nyina eti almost be kire o ma dwene ya kama assembly members almost sre sika si emfama o salary no almost ba be ka o de kakra ho ba assembly man ba ko a ono so ono na oye o mu nyina panyini obekasa no de o kire se Yura Mahama se obema wo mu alawa alawa no se nko ommomodi am pejam na nko onye ne ka ba ko mu assembly members no de omo pen no omo ka ba ko ya se so de no is ready ho ubenya nti kire ne ko asokore SDA training okay college ahon so na omo kire say school for no kire say omalawa ne mae alawa no yes ye de be ma omo ne mae nti Yura Mahama so gina nkwala nanim asiafo no eton krama o mampani akufu ade so osre no alawa no oba ha no mofra ne se yintua wonka nti wo sre no a omra betua mfama wo mu jatoa ai asewo mfama wo mo ye free hono mo na ja ye de kokope baby eda ye na yedu fie na bo be 12 am ene ja ye de kokope baby da ade chie ne san beto aso a oni asofo okay ehia ye na o me problem wo mu problem ye work ese pa no bigina afidie so na aka dia kire Ghana for say efa free asofo ne mu bi Ghana how no I'm telling you asofo me say die mi hu wo ho no ena ma mi hu no say Ghana ye how kese ne asofo ne bi no almost on your GD. Can you imagine? Say osofo a former president wa be di akonya da. Na memu mu corruption se ne nioma e koso. Ne wanya akonya sa woni papa e be kasa. Ne obi san so pani. We ne koso wa memu mu. Die na wo ye fa ho ne den na osusu se ye de ma obi mu na ya e be ye soronko. Osofo begina anim ho na mo a.
omampani onyame asirawo se wo besan badada we kra de akwara kete okra be hia no kra no enim se wo wini biti wodi na me se papa yi ana yo onyini like onyini no du ba bi no nyia na wo say call reverse o wi ana ni age no kwadi mu se bo bia papa poso a che se ntoa papa pani mu ntoa nsem wo keka hunu ni tin hunu nai and am say yesi fa adwenkyere bra ho na obema fans ana ba fans eja o ma odinity man no na eja o ba wa kai no e dey be tu so o ma na ginti eja o ni papa betena kodwa no so da oso wo say ba biem wanya akwanya ebisa no question akoye man fans wabe vice president wabe president in fact wabe caretaker president wasaba be president for 5 months or 6 months wasaba be the president nankasa for 4 years wasan ebe biom nti bizane say die be mpa na wo Jubilee House ho and what person was sign back no ba be ye ubisa question we ye nya sabi atem didie I was saying who didn't ya because you do maybe on kasakra or you to me say my baby we da intinka say was come copy baby on kasanya kwa go menya okan but also was say ba nti emi say ba wo ba de be mpa no wani so ade hunu potting is it the normal memu no because honestly speaking NDC phone share down for convincing ayibia policy bia mfa mayo 24 hours economy ba mo so mo ba no omo fa any convincing we bia mayo senkrofu we omo ba omo kan say omo the free SHS ya on kan wansem kan free SHS we omo fa bibi sa mayo 24 hours economy 24 hours no ne de ade we say de ade ya be ye adwuma da mu ni no ne de be ne wom be bua masika ba is that the normal abrabo ayegbo ya the 24 hour economy no but we never trim ye mama akwadwofo ne doso ti akwadwofo ni nyina be sore aye adwuma se nyina ye adwuma be makroma yesi oh my god anti o say de wo kan no na opportunity na ba o da bia ye ka say omba no be omba se ombe come nsem na temu se nsem this time around no wonu aba se meba momfam nsem ne mra but bia ni o hwe akwa no ma ne France also for pani ni chen ye da ne kom o de so akwala aketu a obi twahwe anke ye hwe ni musenka ni trisu dwom ne de anke obi bisa sem a papa yi France ana be ma ne ho afei ordinary chire mu o me bone tofa yeah sure ordinary chire mu o insutem me ho no ma ne ye be wie ye kra yedika kokokra ntumi ekọ ayi kufodua ayi zangu honomo ema hokra ko share bo se kejetia market no de bi beba kufodua oh yes I have the voice here kejetia Dubai ni bi beba me pacho kufodua mpacho ai eni emfansi ye o si kejetia Dubai no o de bi beba o friend saying kufodua because we hu say kufodua say ho na bie ene ni o ma ne se ate nti nsutem ho no ne minus ni kukushia minus ni timber contractors no sukushia ye nti ahon so na wo kire se omo ba district bia no benya mining office okay nti supervision licensing ne sa ni mani nyina no omo be from the district offices ho okay na enkonko ba se minister biti baby na omo instructions because of so we we ni na se for but omo be decentralize sa enhyehyeye no nti district offices ni nyina no omno mbehwe se adwuma ne bekoso ewo ho okay enti enkomob no ne tofa bomu ento abonafua mienu a kane mampani John Dramani Mahama ode be poema ntemu a yenso so yenya akwanya kodi akire no okay ene ede ho amane boaba yeda sna ba ku bia ye de so fa ya sumu no about LGBTQ+ na nanya no make support ho ne ye town hall meeting no ne asofo ni hia no asofo ba ko na ba be bisa sa question no se ne ekosu ni no no so na adwenkyere wo ho ne sen ni position on e wo ho ne sen okay ena o chese o ono no de o chirem as personal John Mahama ono no ye Kristoni okay ena ne gidie nso nkyere ne se LGBTQI no I was say yes so okay nti ono ne personal that is not the position of the party right say nti o say ono ni faith
and so LGBT no so. Okay. But or single it out. Say and only your own personal opinion. Okay. Not the position of the party. The party we are yet to hear almost almost